Ya, o te tatonu Samoa ua. Tatu aulia fo iman manuia le nei vaenga o le aso lulu ia i mātou o le winga o le aso tofi. O le aso tofi le na i New Zealand ma Australia ia ma Samoa le whatoa aso lulu nei ia mātou. Ia o te toe whataro whatuai Samoa i o tō pa ia mautou mamalu o tō sa mawhaingatā ia o le ale e o iai se upu o le au ne le nei tula aso. Taua ina o whapea atu ia o te whataro whatu ia te oe, i le suafa manu malo o ke risolo tātou ori i manu tātou whaola. Ia manatu foi ia o le a tātou ngai i le tūlanga le nā e launga tasi ai tātou i le nei vaenga o le aso. E manatu foi ia o lo manuia le tele o i tātou toe whewa ai ai mi tātou toe whtapa i le nei aso fau, nui ona o leo ua whasolo na ngoto i fo, ma lilo atu le mata o le la ia i mātou i California nei, ia ai o lo maurunga lava le tau fi o lo o launga tasia i tātou uma i lana tau singa alofa malona anga le lei fai pea i aso taitasi o le fai aso. Ia ilo le manatu, ia le fōi ua tātou o mai le pōngisa ia i mātou, ia tātou te anga i lava i le lona amatanga masani, ia o lea ua pa o mai ia longo o lotu a fiafi. O ele tupu moni Yesu e na oe, e au le pule tonu, le pule e olai, le tupu oi o tupu ia ta fio mai, ia tango i lau pule, ia e pule ai, ia pule i Europa ma ona nututai, atoa ma Amerika ina e pule ai, o malo o Asia ia whaatasia umai, i lo malo alofa le malo e olai. O nuu o Afrika mamataka sa fo'i, whaapei o manulele, ia latoli se mai, o au se talia uma, mamalo ua whaiai, atoa ma New Zealand, ia au whaatasi mai, o atu nuuma o tu whaasalalau, i le nei wasatele, i ngau ai mai lato, o saina o Japani atoa manu umele, ia au ai New Guinea i lo malo lele, o tupu umalava fai pule mamalo, ia latou o mai uma e foia te oe, ia latou fai taulanga mawhaia au fe au, o ele tupu sili le pule e whaavavau. O le pule au au.
o atu ni uma o le lalumani o mai e ifo atu ia atu hoi. O uku ia o te pese ai lau whanau te iani. So se vaenga o le nei vasa loa loa, nei vasa lau lau, o tangata uma i so se ngana ma so se lama. O upo ma te iatu ia atu hoi. Mate talo whakitaita ma. Nga dei ma le lofa yo matu kana o lia fu man lia le fa i o le ia su ai mga duan o matu pa nau le watu ma po mai a de o matu to e fita fa matu to e fita ia ma wo ma pa anga masani na yo matu ainga de pe loai matu ma fa nau o e sa se ngai mga duan o le mala mala o wa na ma fa ya te na fo i mai ma kai ia vanoa ua e au mai a mātou te whātino ngai o mātou te mawhaiwa o aso kai tasi o mātou ola. Kai i mea ma lava o e tausi ai i mātou. Ea o mārai o tukte o la palava ka abale o pale o mātou o nofo man. Ma malu ai o mātou o lau i kālesia i se te langa. O maua o mātou a whanoa e asiasi, ka leia tūtūle, ka tēmere i kale. Whano longo i o winga, o au fionga, i winga ma whakataitanga. Whakatai sili, o loa lofa tū noa, o imana pātini, a o i mātou, mana mātou tūtūle, i a ka lia i tangata le whaolatanga, o lea lofa sili lea, o ka sili o lau fili. O tuuina mai le whaitalia o tangata. Malo tule, whaitai rofa. Ua mātou iai le neku la fiafi. Mai, mātou te walau, o oe o le atua whamangalo, o te whamangalo, whamangalo, o te whamangalo ma ele toi manatu. Whamangalo o mātou se mareama. Mangalo neo o mātou kasi ai, o mātou whale tonu ai. Lo matu feitanga, lo matu wola whaitakala, lo matu wola whenui, tau mui mui, lo matu wola le whemala maramata, matu wola tau whaleanga, lo matu wola whaesiri, lo matu wola whaesiri au kule, au matu manatu e māmā ia mea i lo matu wola. Whamangalo i matu uma, i o matu winga whaatanga. Wa o winga nei na matu whana nau mai. Le ai se teimi e la sia i matua lo na tua whale. Ule ao o mea e te sila fia so se. Ama ngalo. Tato malau fio ele nei i a piafi. Ia na talau o una ane atu koe. Ia ka o tikanoa. Ia sampai foi na paingofia na malama o mātou mata. Foi ia o maile malo pa anga masani na te pasoa. Hini tu langa foi o nei na luenga o mātou. A uma pe au mga luenga o le nilas. O e sowi. Kai paspetian. Abi awala. I o mātou peia. Mo mātou tau. O lau rawa e ouvi na puma o na le fasa i tu o le mwala awa. Amen. Ya, e le tantonunga sa moa ua. Ai a fo i ono tatu si le vi inga o le polo mat fasangi.
o le whaafitai I lo tātou atua. Ia o uma foi tātou afiafi. Ia I umalo foi la tātou afiafi ia. Na ela ilota ia le tapena le laulau ai o le afiafi ia ma whangasolo foi. E umalo foi tātou whangasolo foi la ia le tatauta inamu mo fola whala o po. Ia pio le tātou routine masani ale na. Ia au tātou light. Pe umalo le lotu afiafi lau mea ai ia whapete ua tumu iai ni malo fo ia. Iai ni malo ia tātou whaalongo fo la ia le itala le au matutua. Piu tam whaifole le tope ke rita ia I tamaiti. Tope le ai ai whafoi sapon masina. Pio o nai o ngangana ia tātou whaalongo iai. Pe amana o foi le au matutua fo le tam whai e whatea e se tātou tamaiti. Ia na whapea fo la ia le o tala tope le ai o whafoi sapon masina. A le mea la mali e. O le pōri uri o le pōri se masina. A le piu o masani ai tu ngangana lea. Tope le ai o whafoi sapon masina. A le se masina. A o le winga o tala. They tried to get rid of us. Si faila tu tala whatangata matutua. Ia pe tau whapena, ia tasile na vaenga o le. E te lea ngangana, tatu te whanua longo ia yaso ia. Tatu te ailomo ta tau tala. Tate te ia lo te whanua motua misole. E o whela wale mutu e o whela mutu e tau tala. Ia le utero le ia le tasia le mutu. Le winga o le tala. Ua o lona ai. File mu ma ai. E se le tau tala. Ia ai se I o tau tala la mare mama. Io e tasi le nā o inga. Vai. Sole. Ea o I whawhia o tō sole. No whai tō tō ia tō te ai ma tau tala. Tō ia tō te tau tala. Io ma ai te mai de matanga auto o I whareusi a inga nari ino sia o tō. Io winga nā o le tala tātou ale atunu. O tama le tangata e whawhanga I upu matala. O tala o tama a manu. Ia e whawhanga I fungo la au. Ia e whamewe upu pese. E loa oe I launga ngana. E leo au mai ai le tūlanga fōle le pe te alu o tunu o papa langi nei lo leo oe launga ngana le ai. E loa oe I launga ngana meaning I loa o oe o tangata o wina I lau tau tala. Ioe. I loa oe o tangata o uma o na whanga I upu matala ia I lau tau tala I luma o tangata. Ia pe o tua I ngā ngana ia na tatu whanongolongo iai na tapena mai iai tātou. Ioe. E ese mai temi whapitoa e whaiele o inga o tātou e whaiele o onga o lea o inga. Ia o whaiei whatonunga o le vaiaso. Ia a o ina langi le lei ia le nafo le tau le nafo ia so le to ina ma le o matua e po I lava whaia whatonunga o tu ai. Ia te whalongo tu fo ia malu le au mai e manatu le lei manatu alofa. A o fo ina wha sapa ia le amatanga o le aso ia pe fui se mea na pisali to ina ma le lo matua. Ia po ni mea fo I ua le o le lei le la sila ma le la tanga I le au te lenga o le ainga poto. Ia po tau iai nisi fo ia o le ainga poto pe ua le o whaatasi le futia ma le umele I whaatonunga ia maturanga pena. Ia e saula le taimi o le aminga o le whaatonunga. Pe u tau le pe la tau whai u mai ia mātou nei. Na tau whai u mai I whanau ia le tele fia. Ia ona o le tali mai o le ainga poto. Ia wa tasi lea u fe au yaso o le titi. O I te manatu ai le upu lea ta moe I luma, ta moe I tua, a pe whapena ia le whailunga ina e tui
toʻiina o le matou aiga i le paepatutu i lua ulu na nonofo i totonu na te vaaia le aiga o le liʻo matua ma le seiuli ioe pei o nai toʻiina na sa nonofo i totonu o lo matou aiga o laʻua pei e siliʻaga i ai le aiga i lenā foʻi vaitaimi ma lenā vaitau ia a o taumawhai e tapuʻe ia lo taola iai se taimi o le lumanaʻi ma se taimi o le soifuaga ma le ola e fai ai ma lupe faalele ia e molimoli pe na faapeʻi ia lo taola e i totonu o le laumua lea o le matou aiga e ona fai atu tou te silafia foʻi e o fai ati oe tou te loa uma outou mo meo aiga poto ma le aiga te tupu mai ai o isi e leʻi ola i le lau eleele a o inā le latou tupuaga o le uiga lasi ma le matalasi lenā o le tatou faasamoa ua o isi ua ta'ape i le lalolagi i le mea o le feʻau folafola a le atua o isi tagata o le matou lava aiga e tupuga atu i totonu o lo matou aiga ua taʻua o le paepaetutu maliliu ai isi e leʻi o'o atu i lo latou faasinomaga o isi na o le feʻau o le atua o aʻi momeo le galuega a le atua ioe ma lē toe foʻi atu ai lava maliliu aʻi mea na galulue ai ia ma lē o toe maua ai ia se fesootaʻiga a ua tutupu aʻe la o latou alo ma latou fanau le afuaga na e tele aʻa o le tagata na iloaʻa o le laʻau ina ua fai atu ina ua uma na ua maeʻa ia le saʻiliga o se la lelei o Samoa lena uma atu nei ia na sosoo a tamaʻitaʻi e toʻatolu mai i le laumua lea le faasinomaga lea o le matou aiga le paepaetutu ia o le tamaʻitaʻi muamua ese mai le alo papaliʻi ia o le vaega a le aiga Samalietoa ia le alo Iakopo Isako ia ma le faletua ia e fuʻiliga o le faletua ia se tamaʻitaʻi na sa misi sa muamua na ua faasoafa foʻi a papaliʻi sosoo mai lola ia lea ma le tamaʻitaʻi o fonofafo na ua soafa ea se o manu mai fale ia e tatou tele o vaai ai i le tulaga o le toʻa a o le taufailematagi o le igoa o le pei o le igoa taupou lea o le matou o le taufailematagi sosoo ai ma le tamaʻitaʻi o taufailematagi litara le fetoʻauma atu le ioe ia le lau tulaʻi mai foʻi e fai foʻi tatou vaai ai o le tamaʻitaʻi o taufailematagi feagai maliʻi ia o i foʻi lo matou nuu e tupuga atu ai ia ma le aiga ia a o le aiga foʻi o siontinā ia na tatou te whanongonogo ai tau me vaisala lo winga lana lau tala i le tāua o mea nei o aiga ma o tatou faasinomaga ioe ma o tatou faasinomaga pea no fai atu ia o le tamaʻitaʻi la o litara e pitau feololo ia feagai maliʻi ma fonoi fafo faimao atu a o se tamaʻitaʻi o litara ia na o lava ona matua ioe ia grandparents le feʻau ma le galuega a le atua ia leaʻi ai se liʻi le o lale Ieremia ia o tagata e tupuga atu i totonu o le fasieleele lea ioe o le paepaetutu o i foi le fasieleele lea o loo faasinomaga o i o lo tanu ai le pute ioe na ou ola mai ai mai le pepe mea se ooa ina ou tuʻua le aiga ia maninu na winga ia se temi le titi na ou tautua ai sa ou tautua ai le eleele i fanua uma ia le gatai i lo matou fanua e amata tuitua patau i uta le talaloa e leai se fanua e misi ia tea fanua uma o lo matou aiga ma aiga ma te tuaoi
le ai se whanua e misi e tau i uta le talaro. Au tango e whamatalatala tua oi o lea se i tau aluatua i ngā uta i lea le sā solo tua i sa pali i alu i uta i whanua i oe. Le ai se whanua e misi o le tā ua le nā o loo e uina o au mau inu ese. Ai le mawhaina ngalu i oe. Le lau ele ma le mea na tupu maola. Ua telefoi la nai tangata o lota au ainga. Pe o le nau whai atu au tamaita ia misa mo so ai. O to tolu e i pe tupunga atu o lato matua grandparents o lato parents and grandparents e tupunga atu i fasi lelele. O lo lato tupuanga lea ia o sio mato nuu sa whawhailele mai ai ia ma tapu e mei ai le ola talavou ia si i oa ina anga i mai ia ma whai ma tangata e no nofo i nei atu nuu ia ai le mwhai a on avesea le meo le e mana tua foi le upu foi le masani ana whai atu le upu e tamaiti e peru a tau a lato ki tara i lungo au whai ua susu e whaamalama ma vai mai i Siona, i maunga o Siona ia po Jerusalema. E tā ua ia o si merena. E se foi la taita tau wa ai i le whaitau whaawhirenga tuai ma whaitau whaatuspa ia. E whoringa o mea uma e fua whaale mawhauwhau. Not so much o lo tango su e le whaamalama ma e au tilo mai i Jerusalema. That far, e le tele iloa me se maunga, e tele iloa me se ai. A o le mawhauwhau o le tangata, e le ngalo ia te ia lau ele ia. Whapena tato, po feo le lalulangi e tino foi, e le mwhaina tango su e whaamalama ma te tilo o upu whaatuspa ia. A o on tato sa ili ai, a fesili. Lale me to e tilo i fefo Jerusalem. Lale me su e whamalama. O le o ngalo ia la tu le atua le i Jerusalem. Le la ta fea whatasi ma le atua i tutonu o Jerusalem. Te whapena foi la. E mo i tau te whape su e whamalama. Ai i mo oe ai ma. Tatu te le su e se whamalama. A o whamalama o le mawhauwhau lo loto o le tangata. E teu maua i a te ia, e le ngalo i a te ia, mea na tupua e ai, mea na ola e ai o whaamanuianga, na abatu e le atua. Ioi, o lou si o manga, o lou ngā teifale, o lou ngā taala, o lou le ea o le vatia tea, o lou si o manga e te ola, e te saoloto, e te pule saoloto ai. E ai ase se senga, ma le pule le atua i le ua i tangata. Ioe, le whaatoanga le nā, e te lua pule sauloto ai. Ai tasi lava le mea ia aua. Aua ne i uru tango i ai. Ia te whapena uma, oe ma usamua. O le saulotonga na tu watu i a te oe. O lousi o si o manga le, o le whaatoanga le e te o lai Samoa. O fea, o lunga taifale, o lunga utaala, o le vatia tea, o le tāwhatolu lea, e whatua i nā launga ngana. E te pule sa o loto ai, e te ngalua e ai, e te ai, a te tilo la i e Samoa. O lau Samoa, o lau e tena lena. Ioe, o lau whatoanga na e lena avatu, e le tua, e te pule sa o loto ai. E te ngalua e ai, e te ai, e te, mena e selma nei e o le mawhauwhaunga le au mai i le pāle mia. Ioe, paso nei. Tu sa tato wa ai i e li ua i tangata. Umana whai a tamu ma ewa, o na tuu rola i, e le tuu e se ta lai. Ia pena tuu fo i se whale o manu pena whana wa Yesu. Pena tuu fo i se isi a mea, pena tuu i pena whau se pā, e iai to tonu se olo,
tu e tonu le ai. Na tu o le me ta'u o le whātoanga, o le whāmoemoe, e ngā lua le tangata. I le tu o se wharitioata, pe tu o se sia mea, na umalona whai, tu o loa le whātoanga, o lona whāmoemoe, o I e develop ai, pena o le development o Samoa. Po o ai urua I Samoa na nofo ia le island of Samoa. From there, from day one, o I la tō ia na ngā lulue, ioe. Ele ia se la au le ola, ele whapea mele atua a meo le la au le ola. Ai pau ale mea na watu ele atua ia I tatu. E ia le taimi e taunu atua ele fe au o le tala le lei. O le la au le nao le ola e au ona talia e so se Samoa. Ioe. E se na mani. That's etena, that's Eden. O le whatoanga le etena o lau Samoa. E te ola ai, e te ngalue ai, e te whai ai le mea te manao ai. Ai pau ale mea. Ua a watu le mea ia te oe. Ia ea. O le taulanga e tasi ai afe. Na tau watu. Mena leina maua lunga lo ta ofina oa. Tatu te le toea ungani I se whaafile mu ina. E alan tatu a apari upule o whaafile mu Samoa. O oe ma o tātou lava. A o le atua marana ngā ruenga o uma o na whai. O uma na whaafile mu. O uma na taunu watu ia tātou. Le fe au le file mu. E ila se si mea la tu e tamu whai. Tātou tamu whai a tātou whaafile mu. Tātou ranga o tātou watangata e whaale tonu. A o le atua marana pito la au. Uma, leva na uma. Leva na uma na whaafile mu le tunu. I le tasi walu toru o. Ia o le lupe whaalele. O le tanga le nā o le tātou Pokalame. O le lupe whaalele to e reflect ai I le tātou matanga mai a o tātou itilava. Pe whaafewhea o na tapena o e mao. Ina ia avea matangata matua, whai to rua, whai le whanau, tapena fo I lana whanau ia whai malupe whaalele le lumanai. O le whamoe moe atua. O oe Samoa o le etena. Te ngarue ai, e te atina e ai, ia ma whau ai le ola o auta ma whanau e whaalele atu I le lalolangi te. E sa ili manuia a wā le whaawawina o le ngarue ina o le whatoanga ia po lau Samoa le whatoanga le atua. Na tuina mo lo tangata, ma lo tangata Samoa. Manuia sele, ia le tatu tufu mele unanga ole ne fiafi. Ia, I la le tatu nua le ua mai, uma vaenga ia. Ia, al manatu le a solo fo, au le yo o mai tatu malo le ne fiafi. La solo fo ina ia tatu Pokalame talanoina. Ia, ona e iai le taua e iai le tangata na nofo ma lafo mailana ia tia. Ma whai mailana tala na nofo ma pie a mai whapea. Sa tatau le pale mia, o nā ese marona tofi pale mia. Pe a whai o lo malanga e si ngase. Ioe. E whapalangi me whapea. The Prime Minister of Samoa should step down until he fully recovered. Le message le dana tele na la fomai. Ioe. Ia. E te le ala sa u. E la fomai na le lua toru ia leina o lana a tali ai. O tali ai o le novel a tonu vei. Manino iai, ma fa malama iai. Langa o le lava tatu te tala noa ina I aso uma. O le whanono anga I mea ia, ai mai se lava si ngā ngase ale li pāle mia. E peia ia le vaenga o le tuangai. La tu te leo malama. O te leo loa, po le ale isi mea le tau mawhai
e whamalama atu e le sui palemia e le kapineta o pe taunu numi o lo latou mafaufaunga e iai le manatu o le auaga e le o manino o le whamalama o le siʻiga gasegase a le fionga i le ma ua whapea le latou manatu o lo tau mawhai le li palemia e whai whaanana mea mai le silafia e Samoa. E whai whaanana mea mai le silafia e Samoa. Ioe. Ai molo tau silafia o tau lea wa lea fesilipea. Whawhia whaini fesili le sui palemia. Lea lana mafua ina whai tala le sui palemia. Ia. O whalua whatolu whawhai nei tau sili ala o tali e pea. Tali e pea. Lea mea mafua i ona whapea manatu o le tatu atu. O lea ua uma no leo te matauina whalua. Whatolu na watu ia video ale a foi, ale sunga i le li palemia. Ilanga video mamua na watu ina ua atoa pe o tolu faso ua taru failanga video ina ua uma ona failan fasalalama ina ua uma on fail tautonga ia ma whaataranoanga pi o leo ua uma ona e tele ala taimina. Ai pe fōringa mai lava tatu atunu. Ai mese lava le tua ngai mai latou o loo ngai ale malo. O loo latou tau alanga ina pea le mele e leo manino Samoa. O le mea whanono ai le loto. O le nonofo mata ai whawhala le maturity o Samoa. Ua whoringa mai peia o latou lea e ta oto i ai le maturity o tangata. Ioe. Molo tau sila fia. O tangata uma ia na pālota i le sapa. Isi pasene na le sapa. O tangata o i whatuatua i le atua samotasi. Tangata o le fast. Ana le ola tangata ia na e o uma i le fast. Pena le isi sapa. Pasene na ia molo tau sila fia. I o ofo i le aututo tasi. O le aututo tasi. Tangata uman palota iai o le ivas fuluvalu ivas uiva pasene o i latu na palota le tuto tasi o tangata po i palota le fast. Ian tatu lola ina le ese senga o le mea lava le atu te tau mawhai ali i tuangai e tu le mai lau tau wha pasene. Tangata uma, mo lau tala le whai atu, tangata uma ia nei le sapa, tau te sila fia, o tangata ia nau excellent wha vai le sapa. O tangata o whatutua i le tu samutasi. Ana whapela e le alu se sap. A tu le me palota i tangata i. Palota uma le whatutua i le tu samutasi. E o ofo i le aututua tasi. O tangata o le maturity o le ivas fupasene. O tangata e lango ina le whatutua i le tu samutasi. Ia o le mela na e tau whaitu i pese langona. O lo tau au mai a pea. O lo to o lea e pongisā le atunu. O lea ngungulu le atunu. E leo malama le atunu. Po le atonu tūranga le iai ia le palemia o Samoa. O upu matala. O toa ia o leo lo vevesi ai ma tele ai le mau. O tau le leo lo na epu ina le nofo file mu. Ma le mawha vevesi. Leo o fai atu. Leo manino au fala. O lo New Zealand ile sa ili ngase o lona au o uma on ta otto o manuia leto e fo iatu ile aso sumaleon aso masalo po la sa a New Zealand ia la stona ia matou pea ioe alu winga tele na o tala a Samoa e ala lava ona tele le vevesi e ala ona tele o le tuangai. E lea ngai fifi le mu, e ngai tau mawhai e whaavevesi mea. Aio. Vai singa mai lea. Leo ua ono vai aso. O leo ua ono vai aso. Ua tatau la ona fesi, tatau la ona malama. O leo fesi li whaafia i sui palemia, whai atu sui palemia. E taunu mai le aso lea.
toe watu le sife au ua vau ia le fo ma ele te au langa fo isi manatu io ma isi manatu tau fa se ma manatu fa tupu io o la to langa ma fa pe ia o le ale me o la filafi fa pe le li pa mia o le sa vala wina sa nau le li le sa mo le li ina o mai fea io upu ia le li ina tau tala ia fa mole sila tanga ia e tanga tale o lana tala na fai o le o pe o foringa me o la filafi le li pa mia a o ia la man tam fai ia fai ma fai mta ta io le la e fa tele tu le tu ale pe o solo la filafi me ni sila io matu ya ia upu matu ya ia le foi la fa tala fa fia e le sui pa le mia na no folo tangata ia ma tau mawhai e ti fine e upu acting prime minister ia le pele avatu seta ita pito filo io o le acting prime minister fa pe o le e si ngase ia le li pale mia e le alu la le li pale mia ai tu na tofi pale mia sa mo e le fa pe alu na o ia o le fai pule le ai e alu a mo mena le ta o le upule o le acting prime minister o le act i tu tonu o Samoa la vaia io e ngata foi lai Samoa i le termine se ia vanga na foi ua le avanoa le PM i Samoa le avanoa i fafo ona o singa mai ia ona au mai le acting prime minister i fafo ese ma Samoa le laina alu New York ia le li ona isa ai le fapela o alu malatu tonu o New York here I am the prime minister of Samoa ele lenta to manino ele leina fa malanga o le lava tu le ele o ligi fa fia popoto ia fa pela ua na o la to e sililo la tu lo io ele o mafai na watu ia i foi ia le sui pale mia New York le fono na i tanweni ma fa pea I am the prime minister honorable to lupe lem fai e lema fai na fa lupeina o le pale mia o sam e o foi ale deputy le na watua ia le minister lango o le malo Israel ele ia latu vice presentation o ia o le minister o le foreign affairs Israel le ai o to ia tu te fa ne nefu la tu so ia tu te fa alia i le lalolangi le tu fa valvale tele io o le acting i Samoa e ngata i Samoa e le mawhai na whaangaina le upu o toe lupe o le pale mia o Samoa e whai eisa nga whai lesi malanga mai le pale mia malona tofi pale mia o le tofi o uman wha e iai mwha tauto iai ele atunu o ala walanga ruanga e sau le pale mia whai fafo i lona taimi awa noa i singa mai ina ua wha manwe ina maasia siatu tore wha manamana mwha fia nei popa fa mana non fa fia nei popa ale lava tu te nofo ma create rumors ile fa fonga le atunu moto fa pe e fa la fi e na ile fainga malo fainga malanga pari na ifia e na ifia e to te lo e lilo se me e me se on tai o le tu to te lo e lilo se me ele me fainga lilo se me o le mafua anga na apapai o tangata na puea ma whaasalalau e leo so lato tiu te lea o leo o lato wha mua o alai i tangata e taunsa mua le mea io pe o le winga le nā e le wha pea la ausoi o le lau mata oto la wailoa le official parimia se taimi pau le mea lena manino na lape le official parimia te tauna inform ia le official parimia ia po le foreign affairs i ale malo New Zealand e manino le lei o lona pona o le mea o lo tūlai mai o limoni o tuila epa
Oi fo i lengo. Le pe o so so mare se li fo le le to fe pule ne vai mo tol. Pe tasi le sa sa le o to wa ai pi ai. Ai o le li le vai mo fa. Pi ta wa ta mai siri na te loalo na tute, na te loalo na taimi. E li le o lima. Pe se lava a o le fai pule leo i vai mo tol. Tau sawa la titi ia siu solea. Io ona matua sawa ele se tama sawa. Io o li moni ai. O le tangata ia ua le iloa le mafau control. Io ua pei fole le ua tu fau le olanga. Io ua le iloa po le ali sawa o le ali se. Tu inga tangata ia. O le li o le attitude o le siri fai pule le fai pule o ano amalua. Le lo ia fo le masanya fai ma. Tasila tangata fa le longa e folinga mai siana ata. Au tasila nei matua loto leanga matuiale ia. Tau fa leanga sili. E ala no fai atu. Langa fa le lunga o penga te fai. Le lunga o pokalame ia. O lato tiu te ia ma o lato faiva. Lato te leo fa tupu ina se file mu ile atu. Pau ale o lato mele o lofa. Tau fai langa i lunga o social media. Io e fe e ia i lunga. Fe tangisi ia i lunga. Io e. Ane ano fo nei malo usole. Ne ano fo nei malo ile ai ma se tali mai i mea nei o lato fai. Io e. Ai fa pena winga o tangata poto. E le malu e lue le matangi angi vale. Fa pena mo tangata o winga le leile to fa ma le fautautanga. Tingana vevesi mai le tau fa leanga ma pesi mai le tau fa. Pifi le mu le leia. Ai tasi ada pa o atu. Ia ole na. Ai pe ua fai ma mausa o nei tangata. Ia ole na. O leo mai ma tam fai. Ia ufa malamalamat. O le acting prime minister. Se i longa lava. Ua lea vanoa i Samoa. Lea vanoa i fafo ia le pale mio Samoa. Nafto au o mai le i fafo. O le acting prime minister. Pato temine nei. O lea ua New Zealand ia le ua manuia. Ua mawhai o nei whaatino ina. Ele ni tela le sau o prime minister, le acting prime minister in New Zealand. Ioi. O lea na saua ia le pare mio Samoa. Ma mai langa full package. O le package ato le saua o ia o le whaipule nganga i fo maunga lon tolu. O ia o le minister o leo o le minister o le foreign affairs o le minister o le lo i sili. O ioe. A o ia fo o le pale mia o Samoa. Na saua la si mai. Ma mai le package ato le. Ele fa pena sau atu o Samoa ia lona sau na o ia o le lauli le malito le ai. O mea te tau manino ia tu le epa malato. E te tau na man teo for fa mala manga tau i tangata. Ioi. Le anga no fa longo ne foi por kala. Oka e sole. Ioi. Oka e te e lava e te e lava e te e lava. Le ala to e foi e tu ale le pale mia i Samoa. Fai mai le o manam lamba o fe to e foi e tu. O mto o fo ni to nga tangata fa mala malama fa fi ta fi fo mes pela tu ola e ole ila e ile o tira fa solo foi no ta mota so fa so te mtai ile fa matala fa afia ai o mai am fai mai o le acting prime minister e ama o le prime minister should step down until ka fe Wa ai uto. Tu se uto pare mia. Tu te le fatonua le pale mia ma le tai o le atu. Ioi. Tu se filfili o tu sa mo pe o man masino a pipa.
tu se yo pe a o ina mali le majority o Samoa e fai o to wa o la sosani le sosani to ia to o le tele o lo to fa so sa ile atunu o le mamau fo ile na o no tu la mai te ta ise maro ioe limoni fonotoe tuila epa o ai mai si awari ma le tamai le li le sa fa pasene mai ia le malo ia o le na o tu te mai fai mai e fa pasene a tu ftang fi fa pasene e le o palota le maturity il fa tu ile tu sa mutasi ai mai maula pe an fa petu te mai a mai na o to pasene tangata na palota ile heita pipi au lona pona na o to mai fa pasene e au fa ia tu ni mai si va fa a lewo fa mamla matia auto ana le olsa o tangata uma na vochilsa o fast la o tangata o fast na ala na filosofi ia fia me ina o vai loina le vai fa o tangata o fast complento io o foi la tangata ia sa o ile hita pipi langa ia foi na tangata pasene tangata ia sa o ile tuto tasi 90% o la tu sai ile tuto tasi o tangata uma lava o le fatuatua ile tu sa motasi le la tu mai fai mai se vai o tu manatu io e vai o tu manatu isi singa ke chani chinga o le menga ia langa lai lunga e fai mai po le ala lu manatu a o foi la tango pe fa popo fatas ia le fast pe afa pe ele vai do ina fia mema ma fast ia to lo sa moni fa ma ni me lo tsano ti auto a o le hita pipi ai pa wa io tangata na paruta ia la tu le nei e o to tam fai nini atu ai ma tangata na paruta ina le sa pa paruta ina ia tutu tasi io se vangana ai isi van fa fai le hita pipi na no so fa lava mai ma wori tai io le na tai ai le lifo su mai le fanga ma le lifo katupau ma uma na le hita pipi io na tam fai mai se la ko strategy fa pe atonu e break le a foi io e break le meo le o numero ai mai ia mai mo te min fai na mai fa fai le si van fa fai na le tu mo pule wa mo wara tai ia o tangata o van fa fai no tangata manino tangata na ole o le chapipi ia le atosto se furu tangata na pena le 2% ele atu fri se 2% pau wala van fa fai na tau feo lolo io na o tuto tasi ma il sa ko fka ngo file fa popo o ai tangata na no tuto tasi musa o le charity tangata ia o tangata lang ina fast ya esa ora pesi e o tuto mai fa vale la tu no tu pasende si ta mai fai pule la titilia papa o arto fasole ma tu ai papa o tu papa o io me le tu fai ati o ele lile o ai tai na fai ngoi tu no fo le titi o te va i lunga e lo matanga o te va tele tai e lo se papa io tele tai e te o lo me to fa por kiki ma tele tu lo ia te io na le te fa tu e o te to sa ma fa pasene mo to le no fo le o le fai le se ma pusanga ma io ma e vale la fau si tatua vai e me na fola ele vai fa pai al fatu tu ele tu sa motasi e pe fa mali ina o to ile tau sanga le tau sanga por tau sanga ma fa ale fa ia to tu io solo le lunga ai mo tai milini e na le vale arta tau so lunga i lo o le mo tau sanga o le tala fo i o le tupe le tu te va o nei o le tala fa a wau tupe na le lua pe tolu nei vaenga o le na vatau na o fa fao tu e tonu
e whaono mea tue tala tupe. A i o tau iloa. O le tala, o le tupe whaawau from June 2005 to June 2026. 225-26. O le tala tupe whaawau. Le lau uma masina wha. E tue valu. Le amato ne ia November. November, Desember, Januari, Februari, Machi, Apelila, me Iuni. Wala. Malu le masina. Ia le valu masina le feile. O ila. Ele ono tu ua i aile 2 miliona. Le anga foi ele tala tupe le tonu tu i aile 2 miliona. O le tala o le tupe le anga o le snap election me le na fai. O le tala o le tupe i a Iuni 2026 to 27. O le tala na tupe e te tau ai o na latu ai le tele o mea na folafola. Aisia, leanga o le amatanga na o le nofo inga fou. O le mea le tupu nei, ia o le snap election, o swinga whakatope. E tau, you should be thankful o lena mo mono toi mai si vaanga na peru e pe toru vaanga o le anavatau. Leo avatoi i le 1.24 billion. Ia, e to te vevesi le mea o le tau mawhai e tau silfi le mu mangaru rue whatasi. Ku karapipelo ia manatala. Ia mafia o tau pepelo mautou a maia mele. Ana o tau manatu i le ngaru rue whatasi. Wa levan tau le toilunga o penga tu whailangi. Ma lau mai lea mea, ma lau mai lea mea. Mena tau ea, o le tangata ua manatu i le ngaru rue whatasi. Ma aua whavesia le atu. Aso ia tu te mai tu tala pepelo whapea. O le makua i mafia ko kala pepelo. O le kele o ko mai lungo o social media. O le tele fu na le malama o Samoa. I le tau vai tele. Tu la epa, fono toe, limoni, o le tamai whaipule lea, o i malesi nai, ia malesi li lea le whaipule. Profesa. O tau ia. E alana o ta ua o tau. Langa o le tu te lungo por kalame ia. O tau na whai ma o tau por kalame ia. Mau tau tama whai o... Lewa, ana o le so strategy mana ia. Why don't you change one powerful, at least, strategy? Tasi se me malosi tau te tapena iai. Ai leo le whai ma o tau, le fia tu te o mai lunga. Ia. Nau whai atu, nau wha malam la matu. Le acting prime minister. Ioi. A whai o le si mai le i palemia. E sau ama o mailo na tofi palemia. Ioi. E le sau atu ua i Samoa. Pe sau na olona whai pule, pe sau na olona. Ia, moro tu silfia. Ioi. Ai auto te popole. Na ua manino o le ato e fo i atu. I Samoa, i le aso se furu maleono. Aso fia nei. What is the date today? 12? Yeah, 4 more days. 4 more days o petotolu ioe. Mena, ba ai uto. Le mesi lenya leanga. E ko ke oa e lunga upenga ka whailangi, ko oa e le observer ma tau tusi mai ai. Ia ma tau telefoni ia whai malo ma tu mua. Le lo ia nei tu o le observer. Ma lae, ma tusi ma lae ia le nafu ia li i tamali i ma au mai i lunga o la newspaper. Tala le sao ma le lefa maoni. Are me sili na whainga tau tau ia, le leipe tu pa ai uto. Tu te leo wa ai mea i le li pale mia, o lo tu whai mai au so tali atu. O so mai tali atu. Oto, o le tu te tali mai a matou nei. Tu sa le tu te tali mai a matou nei e a foi. Lea whasala lau e lang rongo ina le malo. Tu sa le pe tu te mai e tali whai tau mai a matou nei.
Ai vai o tō le tō whāle li pāle mia. E le si I so. E le si I na tali atu le vai na atu te o mai ai. Ioi. E le o si. E o whai I le sunga I le pāle mia lango ia po le deputy po le acting prime minister. E le o si tangata te le ua. Vai whai a tali e le loa le ita le tali. Ala tu te lo uma waita. E ita aisia. Fesili palea. Fesili so. Anda fai tu foi le tali le asu sa ui. Ala atu te fesili. Ia le la tali atu foi. A fa peu fa no to fesili ma ia la tali atu ia fa tonu. Ioi. Ale mea matanga le na. Tu le pa e fa fonga mai la por kalame. Li moni ma auto umai. Te ofo tu le mama. Vai yaso ato, masina ato o tō lunga o penga ta whailangi. Le ai ma se temi o mai mauol pare mia tali ato ai auto. E ma se temi. E leo ma wina temi. Ioi. Ai tu te lo auto. Le ai ma se mea o mea I tu te o misi. O misi I le vava. Ai, ioi, ale pare mia maran ka peneta. Ioi. Time will come. Time will come. Ona tali atu leo pare mia. I mea na tu te mana piai. Ioi. Fai tau mai le fionga le li pare mia. Ma atili roloto ai lana va ai. Ma atili faa o ai e le atua lona mafaufau. I le fai tau atu ma le faa longo atu I lo tō vai le saati mai lungo o penga te whailangi. Tau te whai tio o penga te whailangi. Ai whai ma o tō. E whai ma o tō le o penga te whailangi. O mea whenga tā nea. O tō wa ai lungo sunga le li pāri mia. Ioi. E le se mea whenga tā I le li pāri mia. Whai atu ran whanau. Au mai mea nei luma I. Seti mai luma I so o laku lunga I. Le whenga tā. O tamai ti whai o masani na tau te loa le whainga o meo. Masani. Ai le o le nā le wha moe. O le a le wha moe. O le uta le poto. E mata to toa. Ioi. E mai mo atu lo tō vai. Whai tau le lei I vai leina o tō vai nga. O tō mawhau vai. Tu nei loa tau whaleanga I lungo o penga te whailanga. Isia. Au tō vai mai ale o tali atu te o fofoi au so tō le au loa. Tō whapisole. Ngi a kau pe vevesi aku. Ele ai a kari mai pare mia I kako. Mia kau pe vevesi aku. Ai a o la fili pare mia ma ata mai e tatou valea le kau ke valea koe lunga I. Io e mea mongi an mea nga. O le mea moni ale na. Leo te whai atu sa mo I auto. Ana o tōn tangata popoto. Stay away. Stay away from social media. Io e. Ai o e ta pena ni mea fo. Ta pena ni whainga fo. Lale me ta pena I mea. E counta ai I le malosi o le whatuatua I le atua sa motas. Auro tau o mai whapena. O tau whalongo ai o so ese ministatari o tau. Nei ma se si. O so tu pare mia tali o tau. Te longa o le vaenga le miria na e whatara no inia le tui pare mia whatua o tau whalongo iai. Le ai ma se si o amana ia lo tau vai tele. Nei ma se si. A tu te va aila te me papai po mui. E tu te leilon me tu te fesuru fai solo iai. Tu te leilon me tu te feto lofi solo iai. Ia va aila tu vai tele. O leo tu o mai. O tu fai tio. I le application letter leo mai e tu te toi apply ai I mele. Pena e tai whawhia I whono le lalolangi. Pe whase launa e ia whono le Pasifika. Pena e whawhia na ia. E ese mea. Ioe. E ese foi le lalolangi malona foi tua. O le foi tua le tau tuturi atu. O le wha maoni e whai ai ngā luenga small. Stima mea hatu.
Afisili. Mfaila na mai me langi failo fama ni na fama. Na fama oni ile mainga o me malimetele ilalo ile tatu tama ia tunu e run na tatu na fama. Ia ona. O to fisili. O ala mato me fai pule fai. Pe fai pe olela ave ese mato mal bloketia. Ese vai to vai tele mal fisili fa valvalea. Why don't you ask yourself a question? The same question. Ana fa pe neila ele ese bloketi million. Quando vinga lá ele ia lá então me lá fai. Vai tele. Essa ora tala le fai. Le oto mai fai mai a fai la musu e vatu ia auto bloketi. A wala matu me la fai. O ako me la fai se mau fe au fai pule fai. A fisili la. A fai neila ele ese bloketi miliona. Wala ko me la fai. Se vai la auto ia. Auto sila la auto me vai o le mafaufa. La ko mai ngi ku wa il fatu tu ile tu sama utasi. A fai la le batua ia auto le mele. A wala mato me la fai. Se vai what a stupid question. Very stupid. Anyway, lang auto fisili le lo fai. A fai la le fidia auto e fono ile mele. E esse meta o te fono, esse meta o fai pule. Se mau fe au fa fai pule le tumu le lalangi. Tu malu tu malo. Tele fe au fa fai pule. Ioi. E te asiasi lo tu malo. O a mai meia, o a mai tulanga meia. A le tali le la vatu ia uto. Ata mamai nei la tali le la vatu. A faila ele ai se me tau o se miliona poloketi. Ele ai alan ko ngadu ngai fia. Yo wala. O feito e vai laiti vai laiti auto polo também se vai. Isso eu não manga ku vai is como que fai polo ringa. Yo. Ai lang ora sa ona tala. Sa ona tala. Ayo. Aua tu te mai sona la lafo tala. But you got to ask yourself first. Fesili mo mua pe yoe te fua luma fua tua a oli au mai atu fesili na la avese atu la bloketi matu a o ame foi tu o matu o tamau o le tumalo se mau mea tu te o fai ta atia le bloketi i le o le afai matai tai fono na te posia o ala me el posia o la ngaruanga na ta protect me pe afai ai al fesili le a fai o tau fesili po ala tu me fai a fai o la avese me polo ke moto a o ala ko me la fai pe a fai le se polo ke tia se fa utala ia se o fa utala ia o tau ia matua vai tele sole to ma fo fause ko vai ia matua vai ia ayo tatia ia le fatu tu ile tu sa mo tasi e anna le polo ke but o le fesili a faila o le ale batua ia auto o le pe ana fa pele ai se polo ke tila lo vinga lai si pe ko fa foi le wale ko pa wale me mo ko ngar o le foi ngar polo ke a vai auto ana to o mai nei fa pe o le to a foi o le to o le cola o ai si mea o to ina for tu te loa i se temi tu te ele me fai na tu fina fa pe aisia langa foi e tu fai auto tu ele fa pe o ini fona ni fono fa vai e a pe ele ama te tu fai fono fa vai e fai mai ai o to tono o to ofisa i lau to pulenga fai to pelenga fai le cola e fai ele a fai le e mai e pule mai auto e fai auto e fai ele malo o to lola le se senga mea la me to tele ora fetu na ia la me le fua i luma fua i tua
Fai me fe o tō tangata o ina. Me fe o tō tangata o ina lelei. Vai aso le. Tua vai ma moto le tō wha. A mata mai ai sailele. Moto le tō wha. Ai a fuana moto e le anga. Le motive e whatino ai una mafofonga. Se le motive, se e le anga. Dirty. E le lea. Ioi. A wā ana sao. Tau te lope an whape o tōun tangata sao mama mau tō mafofau. Oh well, we are just in opposition. O la towi o le raninga le malo. So what we should do, ioi, just listen and submit. E ala, e sao. Pe ana whapea ni tangata, tō te mana, e whai melo ngā lua whatasi. Ma tau si file mu. Oi, nā file mu ai, olea, just listen and submit. Le whalongoa, mausita ia, i le mea ua watu e le maro. Anong pangoto, tō te le fia nofo le le. Tō te langa mai mea whai mea olea, o le whansionga, o le sulfa inga o mato o le whansionga. Ioi. Ai tali mai la se o tō la ofisili le whai atu. Ana le ai nei se poloketi miliona. O le ai lan tō ngā ruenga. O le ai lan tō ngā ruenga. Wa le mea le o tō complain le lua mai. A whai tō te musu e mai ia mato le mea o ala mea le whai pule la whai. Tō whautala o tō. Ai au what nei la miliona le maunga ruenga au tō. O le taitai whono, it's just a part of it. O le 15% i le mele, a o le au te lenga atoa le ngarue ina. Te le ngarue ngā whaipule whai i lona i tumaro. Eoi. O lau whi au e te sauru teimi o whono, tu le mai le whaipule. O le matu i tumaro, o lo tu la i le lei, o lo tu langa le lei i le matu poloketi. O lo le lei me umar whasosoa ia a le lima lufi le lei ia le matu te telefono. Wala ia. Wawai le whape kai whongo rakale oko sau koe presented ko tu malo i. Se unga ruanga rana e whai. Ta pena le tele o mea. Ioi. E te sau e present oe. You are a presenter. Ioi. E te sau e present. Ia lo tu malo. Ele pa pe sau te telefono la te telefono ngata ia te telefono ia ale miliona yo. A oe fai atore fe au o ta molata. E te sau i fai te tulu ma yo mata o matu TV ia te oe. Ai a fa penale ele lo ma fa foma fa pe o e te yo. Sile ai ele fa penal fai ngore mea. Le ai o tala mose. O le tala ale fata in loa mose ya mose ave ile nu to finga fa ngo fia ile nga wenga as a leader you ana esa pete le lo fona talo tu spaya o le fiso ni tele le ta ma o to mose ya mose se mena tu wero ma i ro tam fai abitu tasi nga ruenga mena tu puai lo sai i tu o tam fai to tasi o ene fa sa fua nga ruenga i nu tele mo tanga to nu yo la tu te so ni ya te oi wala e sa la pese lena fai pule e tele la tu fa pete te fa o ma me ton o fai pule ata mai soa tangata le tumalo heti ele me male pawala me fai supervise yo mas ta pena te sa we represent lo tumalo luman ai o te me to silva le po ala to me la fai pa pele ba 2 miliona ya auto se vale vai te ai ana fanela le 100 miliona pawala le men ko ke me fai o kom fai pule se cali me la se calimera se si per fa pese lo quale le fai
Ia o tō whai mai, o tō sa i whai mai, la men kofi e mato e whai pule. Ale e se tangata reu tō mana o whai te telefon. Vai. Mole no fole leio la tunu. Mole no. Submit. Falongo, submit, and wait until the right time is come for you. Till the right time is coming for you. As for now, you just keep the mouth shut. Okay. And submit. Usitai me ufai tuele malo. O ina ma wal file mo. O ina e ma waile no folele. Po le ase to o ono tau fia. Yo. E pa wale me ilanga mo le ono I faise fe ausis. Yo. Ai a ono mali e orso ono. Na te lole me le e vai ni le I tang te halu lo ono te vai e wawo le ulu. A pa la wawana. Piliki e luma fofo. Ia ma te wa uma fa se to. Ai da le pa le wawo I. Ia po le pa lalo. Yo, la e moni au tale le fai atu. E mena e mau e mo tata ono. Yo, ono mali. E orso na ono. I fai se fe au, ale se fe au vai o se fe au mamau sis. E no taro fatu la ia. O opo le lofa le fai atu. Yo, le se le tala o lo tam fai atu. O opo le lofa. Lea o lo tam fai atu ilo tatou. I le tatu yo mo le tatu au whafonga o le ne Yesu. E whai ma le atamai me uma. Whai ma le atamai. Whai ma le poto. O ni e whanongo tuala e oso. Yo e fua tatau. Fua tatau. Yo e. Aua le pa o moso. E iei le to ino le matunu o le ngao le na. Pa o moso. Yo e. Aua whanongo tua oso. Whanongo tua oso. Whanongo tua oso. Yo e. Yo le na. Aua tu te tau mawhai e twisti le mele I tusi apulai le wa matu. A fesili I anga waa. A fet neila le anga waa tate. Ea. O le number one anga waa le tau sa iliatu. O le whamaoni. O ia o tau le whamaoni. O ia o le whamaoni stui. O ia o le whamaoni limoni. Fesili ea o ia te oi. A whai o anga waa le tuli roa atu e whainga maro. O lea. Trust me, e o fai e tangata le fast. E le iai lo le melea. E le whamaoni lo. E vese. Moni ara tala. Le anga o le vaenga o lo tūlai mai I le taimile nei. O le vaenga. O lo tau mawhai e whai mea tonu mo le atu. O te lo foi e iar a mawatanta le whamaoni tonu le fast. A vese. Io e. Ai ia tangata I loa atu e whalata. Le whamaoni, le fast, e avese. E mo ia, isia, langa o la matu tilo le mani matu wa ai I le tai, o lana ka peneta, ma I lato uma. Io e. Ia, orina. Fai malie o tatu faiba. E o atu te tau fai langa me matu fita ngisi lungo o penga te fai langi. Langa o whaupunga le whaupuai. Auto por kalame e whai merunga I. E ko kia mai yo e wha ai loa tua ia Samoa. O tō ni tangata. E li whia ngai ma matua tanu whanau mai. Vai le tō whama mau. Matua vai la. E a fuesia. Le ngai tasi tangata le controlling auto. Yo e. The one and only person who controlled all of you. And that is your problem. That is your problem. You let one person, and only person to control all of you. And that's a huge whawhitauri. Whawhitauri po ele se po. Ta ilo po le kanisa. Ta ilo po le AIDS.
Io tu salele ia fa fita ubina o lo tai o to e tangata wale ai se vai fo o lona fina ngalo tai e o to ma le meo fa mai o le loto leanga e uma iai tui e uma iai vai la au e uma iai fuala au e te oti a ma fa mai le o le loto leanga loto elea loto pala na no to mai ma challenge le malo au to mana nao e tau se filemu o e tau se filemu e tau se vai nga malo e tau se obsession o le malo ai de busy la to ma fa we create me run na le malo a auto mena ta auto obsession auto ele ki ma tsala o filemu o se nu e a fu e le filemu o a me o avatu ui ele na anga ele na ai au tinga na fa to le me fe me o matu su fainga na to mai e tau sa ili ni me to te su fai o lona winga o to mena to fa to le ai to te le tau sa ili ni su fainga o lo to su fainga o lo to submit i me o fa to le malo fa nga yo ye le io Allora non può le hanno le mele e le fa you hardly submit yourself sia langa le roto io a le wo fa yatu le o to fa ina fa lua fa tolu to ti to fa ina fo unless is sui la to strategy or the strategy mo mua ro fa ye o to sa mo listen and submit. Just listen and submit. Esa ola pisitala. Esa o pisitala le faiatu. O ina tonu ala tunu ue. E te tau o no tatu baba ai le iai manitutoa. Aua ne fa se ina i tatu i mea ia fio e o mai gira wanga i lunga. Ma so ona talafo mai lunga. Penga te whailangi. A o sa moa foi fa fonfonga. Tau te malama lo i mea nei ma tu te wha soa tuai. Mai mau te mi tu te wha longo i whetangisi a tangata nei. O le whetangisi a tangata ua o lo tau a patare fia fiola. Tangata foi lele na le pau e se ama le vaa tau a pataro fa penei tau waru fa penei lima. E leilo a au. Winga na o tangata fiola. Winga na o tangata fiola. E su e solo a vanoa. E watu ilea mea ua poloka mai. Oso i. Ae ana o to submit. Ua tele a vanoa e talai mo o to. Mo ia tala le fai atu. E tu te mumusu. E tu te mumusu tu te usita ia le ua fai mo tu te tai. Le au na le ie. Ina fale mai ai le tia o ro wali. Mene mo to. E whaau fale o tau to te tai Samoa. Pe au tau tama matenya le lei. Ai au tu te nau tā. Wai nau tā le utau le loai le tu malo fale a lili. O tau le loa fale a lili i toa nau tā. O upu ale atunu. E maua le ta longo le kilkiti Samoa. E te nau tā loa. E te pele olo. E te le pele sapo, e te le pele murumu, e te pioe. E te pele olo. Langa foi lo olo ava vau te tā. Ia e ka fiki ei olo le ke kua luma. Talo sia o ururu ama tā po lau i lo fina ngalo se tala olo tau fai atu. Eisi mea. E le pea ono tau sila fia. Le atu te tau langi ma avi le atu ua ma i mau le 1.5 millions le na fai ele forensic audit. Le u fai ele forensic. Vai le vai o tau le tula i mai. Le ua tari fai tau le tamai tai pare mia le sa fai pare mia Samoa.
I le whaalinga na o mai I lunga o le talamua, e fua I lea, e a ngai pe te te, I le au mainga e te maitai, Minista o tupe, le sunga I le mulpola. I le lua se lau 5 miliona, lea na ave, I le vaenga I le malotosi, whanga yo I le te milea. Whao popo I ai e oa I le tupe, na au mai I le malore I le te mine, o lea le tupe. Fia, 5 leono. Io, 5 leono pe 5 leono, 5 miliona. I so te wa ia tu ia no pesa ola u numera le tu se sela numera le tafa ia tu. Yeah. Yeah, na e o le tupe o le afo emergency budget le na faunga le mai le fea le ave le afo le fast ave fea e fa o popo I le tupe le na faunga fia mema la tu vanga e mo le malo tosi e fa tino inga lu fa le malo le o ave fa tasia ma le tupe na faunga I le time o le SOE le time o le snap election ina uma le parota fo I mai e o mai to e tasile vai aso le to toi o le tupe lea fia 250 meals ia whaftai whatupu 56 millions no winga a whapopola e tau se lau manama tau se lau mantupu miliona ai tau te tilo la o tau le fair enough for le whainga malo leo whapopo whatasi matupe le na whaonga iele ai ave e leo whapeo o nā tia le tolu le 5 ono le ave whatasi uma e ave ili so tusi e toesa ili mai ioe e audit ane oso fo I to mai tai tau mai le ai na sao ale la to ioe e a foi le an fapia e foi na fapia le no fo le ai sea le nga foi sao me fai tu le malo e le fapia o ave ile audit nga o le na le lusa na mas fu le ai o le foi audit le tupe na fa au nga ile taimi o le whatuatua I le atua sa mo tasi le taimi le nei na ma wat toru se lau ma leo no toru se lau something 300 something yeah tau manino na me pea a leo tau ina tamatai le fionga tamatai le sawhapito e tali fai tau o langa foi o le mentality na o le opposition e le mawhai na nofo I lalo ma toe vava ai ma ioe. Mea nei loe mamor tangata e guilty conscious. I ona guilty conscious. E le nofo le lei. E le nofo le. Na ona ma aia e awhia me ua latulungan me lei lunga taramua. O so fo na ia tani whai tau. Tau whamatala lea. O le tangata e monim tantonuina. Tati e whapena. Tati e whapena. Ioe. Tati e whapena. Ioe. Ea. Ai mo tau ia le hita pipi. E me siar tō whale lungo. Ioe. Tati e le hita pipi atoa. I la tō ane whai mo la tō mausa lunga o penga ta whailangi I telo taimi. Ia, leo o whai atu. Leo o whai atu. Ioe. O ane e saili. Ma au atu te whai mai whapena. Ua mai mau le tasi te su. Just wait your moment. Wait your moment. I eile taimi. Whaasau I whafo le tatu forensic audit. Masalo po le tolu I le whawa yaso. Ioe e lela titi le ngā ruenga. O ne whai mei whapere mafia fia. O le audit chile nga mai. Forensic audit. Ioe. E whesilingi e fo I la tonu taunu mo mai ene mea. Whesilingi e fo. Ioe. Lan mena le awhain taunu mai au ke topa le last year. Lan mena le le avi fafo. Lan mena le whai loa I no right after the Telkom fono le na whai. Wa pe umau I nā le na fofua e whalau le results lea. Ina ua uma le fono, peitai. Uma la vale fono.
tapena ma le malanga a le fast len sau nei. Ai oso e fia me lunga i siaro. Mi te le vaenga lea. O mai i lalo nei ia matou California. Fatu atau va ai ni ata malia i lalo i California. Ina ua toe o le malanga le fast e o i lunga i Missouri. Well, let me go back to it. E ni tale kaku koe tala no i mea. E o malanga ai no nofo isi na no nofo. Ai maua e ai. E le o yese mau poponga le au malanga na mai. E iai tangata na mai le malanga i nei. A o lo o fuli e tui le patua. O le ri pare mia o lo tula i matini. Na fuafua tui nei. E le pape, na fuafua mai e sa mua, whatever time na latu na amatai. A piwo i nei, i Amerika na reveal lai. O i nei amatu California na reveal lai le tau mui mui o tangata. A tau mui mui. Ngalo i tangata na mui mui a. I le faife au malonu to lua. O tua ngani o le to lua le li pare mia. Ioi, se ser tangata na mui mui ai. Vai la tatu. A matatu nei a matou na malo tele. Ioi. Au tangata la o malanga le fasile no mai. O i, o le na whatatali atu le forensic audit e tauna lau le taimi tonu le. Ai o mailo nei ma. Ioi, o i na matou masalo mi ai. E o te mana tua le matou tona i muli muli ai le haole le au rotu le i le malama lama. Na fai ele tala siri o tapuala. Le tatu whainga malo. O iai se me o tupu. O iai se me o whaletu. Ai tua i lunga le na tali i le matuto na i lea. Le telinga i a Masina Lupe. Masina Lupe na tali mai le au malanga. Tapuala le se me tumu matu whalfani. Without knowing. E pongi sa foi Masina Lupe. What was going on? Matua i pongi sa foi le foi pule. Na te le loa palunga le fai fafo. Ioi. Na o mai a te sema. O vema te sema o atu i nei le umia na atu i nei. Ioi. Ai sauro maritala. O atu leo just before the Christmas. Tam fai e loka le la uli le mari atua. Ele yo mai neta matai parmia. Me ia e ilunga i siero lele sao i saina. Fo i sao mai ai saina le iap Samoa ai fo i ane New Zealand. I le final route. Le final route sile na ale malanga ale fast o New Zealand. Nga mita i na matamita i pale mia. Pe o i na ngiangia te tele mai loa. Olo o iai ni mea olo tūlai mai. Ele i umi lava a sauretala. E loa ele ngalo ya tia. Le vala au mai ya. La mu le po vala au mai le failo tusi. Vala au mai failo tusi te le levo le po. Me yuso. Ta ua tu pe tau ona e sila fia. Patu lea. Le ua mai tangata e ave le fionga le li pali mia e loka. Patu ea. So le momomoro ta fatu sole. Whawhawhanga mai le sua le li leoa whainei mali i minsta o le soifua maroloina. Iyo. Uso na no wala au atu a tau atu. Longo atu oto. E ele me le anga le ua whainei. Sili atu pola. O mai leo. Ile pole ke wisi masi sole. Pole vai pole. E sili. O le aso before the Christmas Eve. Yo. O mai leo ave sunga ile. It was sad. Yo. Mane manatua o levo ina whain pare mia te milia.
ua lango a tili ai Samoa lana taʻitaʻiga peitaʻi o ina iloa i tui le epa mafia me ua avea lo la faufau i mea leaga i lea tamaliʻi o le atunuu na a tili fuli ai le atunuu o ina a tili ai ona fuli le atunuu e tusa lava la po le ana malamalama o tui le epa mafia me ma latou uma e faamatala mai le talitonuga sesē o Samoa leai o le atua o Samoa ioe a fai ua o ese ai nisi le talitonuga lea na o latou aia o tagata e mulimuli ia tui le epa mulimuli ia fia me the majority o Samoa outou ia tu te fai mai e le o le majority sai fast o tangata na muni no ia fia me palota ia fia me o tangata o le fast tangata na palota tuto tasi o tangata o le fast ia manino mena ia manino mea ia lau tu whafonga te io sai mea si o Samuele o tuena malelaina ia le tala le ua salalau i lunga o penga tawhailani. Lena ave se sere tatu atunu o le meo le child abuse. I leo se child abuse le melen sau o le tina. O le tina no fotane. Leana sai ma oti ma faunga le se laulu ma sasa lima o le tina. I leo se teni titi. O le tina o le no fotane. O le nofo tane i tutonu o se nuu tutonu o le whalea ana. Tonu e sistemi o lewa i atea uma information. Ioi. A tu se mua mai Samoa. Ia on whaatuleo sa i tatala. Ai leo se tamatiti. E leo se teni titi na sai whapea ma sasa ma whaongari se lau. O le tina nofo tane i tutonu o le ainga i tutonu. Ioi. O se nuu e la talata i mla valele. Au tina ia o se nuu e aluatu i sanganga lua. I tutonu o se nuu o sanganga lua. Fia me iai ia lea sanganga tolu. O le nuu o sanganga tolu na i ele tina. Mo avisene mafofonga fole le whapea tatu se tini tisina fasi e sona tina le ai. O le tina no fotane. Ioe na whao lima iai a inga o le tōlua. O lea tamitai ia po ai lava. O na ia lono vinga. Tātou te nau ai lima o leo. Te leo lola te minepo ua maua i lātou. Pe maua i lunga ia o te musu tu atu lunga i le ata i lunga o tātou langa i le seata matangofi. Na ua tau matamata iai o tau. Na ua tau mai moina, na ua tau matamata iai. Ia o le nā. Ioe. Ai leo se teni titi. E leo se teni e fole langa o le tau mate uma o se tama se tina na fasi whapena. Ai leo tari tonunga. E leo se tina, e leo whapena se fasinga. E leo o whapena se fasinga o se tama se tina Samoa. A tonu ai se te mi whapena ai. Au lo le tari tonunga.
Tion sai mai asi. Ia, vai. Mena e whetui sa mua e whema on sai mai. Ma nei ai o tatou news leo usau. Ma nei o tatou news leo usau sa mua mo lautou whafonga. Leo au mai le latest o le whamasinonga le whato a tari nei atu telefoni. Leo au mai le latest news mai whamasinonga a le suipa le mia. Ia ma le ale suipa le mia ia ma le afoi. Ma le faipule tuiloma. Leo mau mai tala. O tau mana tua sa mo lenta ua le ngo na mulau ulu. Tau te sile fia lenta ua le ngo le suafa na mulau ulu. Na mana o mia mai e le afoi. E le whamasinonga e alu watu na mulau ulu sami leota. E whaisa na whamatalanga. Au lela ua maua mai. O le faipule lea na manatu o le lato mori mau lea. A lela o testify ia na mulau ulu. Le iloa i se mea. O mea uma ia le uta ua. Na fai uma e le faipule o vai maunga lo na tolu. Tau whafonga tama. Lela ua ia e iei le tangata e au na tau wai whangu i. Ioe. Si o tatou wawa ai. O le latest na le ua mai. O namulau ulu le sa whapea o le latou wafoi. O le latou mori mau sili lea. O le latou mori mau mata upu tupe lea. Lea ua whamanino mai. E le iloa e namulau ulu se mea. O mea uma na whai na whaatino ina uma. E le sunga i le whaipule o vai mamotoru. Tele se tala iei, langa rautanu mai ia le tatou malo i le nei vaenga o le fiafi. Ia, fio mai ia. Fio mai ia, lau fionga i le lupe whalele. O nu o fio anga me kalisia. Lau sunga i le tau ili. Pei tau ili. Ia, malor whalau manuia. Malor le soifua lau le lei. Malor whatuatoa, malor le pale, malor sui. Malo si au mga ruenga ia lea ua patauina mai ia le tatou i le nei vaenga o le fiafi. Le avanoa ia e whaewa le tō wha a wasa mua whafonga ia ma amatari ai le tatou tua mo ne fiafi mat wharoa. Malo sa mua sunga fonga le kalame ia le sunga tu lepa ia o pa ia lasi mau. Ia mau sai le koe o iai o uma un ka oko au sa lau. Ia ai un mangaku lea. Ia ka ke kau fai whamalo ma pakipakia lea nganga o le. Anga le lei o le kako tapa au sili. I lau soifua. Ia ai mai se kulaga foi lea o lau foi mua foi i ngā ruenga o ringa iaso. Ia lea o momori mai lau soifua o wāre kau koe ingo lea tunu. Malor kau wakai. Malor whamalosi. Ya malole sa ya ole nganga
ka ua le ngi yaso mo wai ka felo inga ya ai o lo ma ngai er ka ya ba ko ngai langi le lei me uma ya susuru le la ya o le aise lo wao se makangi po savili ya manatu foi ya lo sanga le mule le ngofo inga kulanga o le lo le tunu ui il ba ko foi community Brisbane Australia il ngai vai kau ngai vai kau ngai yaso ya ai manatu foi ya o la o lo fa penga foi ko pikungu i kulanga o ia vai ngai ese ya o le nganga le ma le lo fa lalo le sunga tu le pa ma lo fa tai na wa e papa mai ma patal fa mai le nu o te fa maru atu Samoa i le minute wal se la u failona ele o vai maunga tolu o vai maunga tolu o le fai pule o fale ata tolu o le fale ata fa maru atu langa pe o ta excited lava le news was out ia o lua fesasi to in mai ngo o tu malo a le fai pule o le tu malo fale ata tolu o ia le na le o mau mai tala ia sana fatino ina uma ia fataunga ia ai tu wai o fai pule la le nentu e mori mau ile HRPP o ia mori mau ina se lau miliona o no wingala ia si tatu tataria langa o telefoni lento falongo mai o tangi ia o nafto ata metato news yo e fonga ia o fionga ile ia ila sunga ile le sofa sunga le matua pi o nga fuila simta pula langa le te tau mai ia o leua le lota amata i la so sila fa le mafau i le mata pula i le mali lio pati se rua po tangata e to rua e ave tua le latangi ia suyo fa le tui loma ia o tama fa nau e fa me melo i ele tu malo o tui loma ma le tui lupe ua mali lie fa tasi la ua e ave tua le latangi e ave tua le lamtau peitai ua oso fa lava i tu le epa ma le vaenga fa ufai le ioe tama fai ia lela na fai ai le loia ale tama ita i e foi oso fa lava i le oso e tama ita i o uni unasa i unisa e tu mo se fai mangalo i tau mo fai pule ia male tama o tuiloma buku loma lela o pe fodinga mai to e fai tatu i loma o le suerita pipi malana vai fai tamu e i lunga raulia o le watu le HRPP male lato mori mau o le lato mori mau namulau ulu sa miliota io o ia e mori mau wina le tupe lea se la wafe se fai sau fa ai iai fa le mafau i winga o nemia malo kurepa e mangingo ma ka ua kulang ka upule ua wa sa ngo ia o le nganga ia kulanga fo ka ko ka fai ia o kirikilo i ku lua ma kirikilo po a kong winga ngai mea ia ai fo se ka ko sao e ma fai un ka ko so swami ia mo mori fo se si ku e le over ia ia po o lo fai nga ma ke ia e ka ngaka i kulanga o le vaenga ia ka ke so swami le vaenga le ai besar kulanga fo ka ua kirikilo fa ma fo fau ia i kulanga ia vaenga o le mo bua ko lo pulo kulanga o kamadi ia o le tunu ta fai o le ua ma o se la fai lo inga ma lie i kulanga fa kingo le fa ngofie ma le mongi ma le le kau fai fa ma i wai kaimi ia ma le energy o le ko so lo winga la o se maka upuka ua ngal me mo nga o le me lua le afifi ko i o le kau mawhai fo i lea o le ki Apollo. Ia, po o lesi ku, po kai fo i o le ku o le tapipi. Ia, mesel ko inga lea e wha olo a kau a ma kau mawhai e whau. Ia, treasons po fo ua le malo. O lo kau mawhai pe a inga ia ka fale lava ma fau faunga o ka ngaka. O lo o pipi i ai malango lango. I kulanga o ia vai vainga whapenei.
ia mangai fo ngai a mionga po ngi behaviors fa sori kula fongo ma le kala fe ngai kulanga fo le le fa fe ngai o kangaka o ngai o langa o lo fai ai ma lama le lei i le meo ko singo le file mu ma la mi tonu pe o ma fai aku o le kele o mea o kupu ngai lima kausanga nga uma ku ngai o mai lava il kaimingi o lo filo ai ma filo ngia le ki Apollo piko silio ko fai ka o le mele o le afungi o fa ma lunga mal mga okele ia mal mga o i le power ia mal fi ngau fo le ai ma lalo maku ma lalo isi kanaka o ambio ngai ma ngai la ve lalo me ia ka kalango ai pe o mai fo i ka usao e fa singo ku langa fo le wa fianga ma bionga o lo wa fi ko kongo me ye va ai ma fa longo ye le tunu ya kau fo i male tunu ka lofa kau ma Samoa ai ke o fo le ma fai nga o ngo sa yo ngi ka Samoa i ku langa o le mori mau inga pe o le nei evil behavior po ngai ko nga behavior va pe la ko amio ngai amio ma va pe ngai longa winga ya e ko lo pulo fo ka nga ko la tunu o nga ya e mawalunga le la ko fa alo mai le o ai i se kulanga fo le e o soini mai kai kon ka nga ka ma o e fa kingo ni ya fo ngai amio le kala fo mai ale nga bo mua ngai kulanga o kamali i le o mali li ai o lo luakua fa o songa ki Apollo e ka uma faila wa inga ia ka fale ma fau ma finga ngalo o ngai kamali inga ia fa akingor ki Apollo e fa ave vesia pe le me o lo ngau pe ia le ngai ko inga e a fu ngai kulo lava suafa kulo suafa ia langa fa ka kele ia suli fo ia kau fo ia ngai fo i kanaka madira ki kulanga ngafa ma feu so inga ngafa be va penga e kau ia Samoa le inga ako ia ai o ala wa suli fa ko mai pe o sala lau e Samoa ako ia ngai si le fia le ko ngu so Samoa ngafa ko mai pe me fo ngai le ngo fa ngo ma fa keke la kalango langa o ele au kangaka ia e so o Samoa sa e masifo ya o lo ia le lava le pi kanga o ngafa i kulanga o le ulu o le mido i o le siu vaina so longa winga ka ke fa ke makalo fa ia a pe o le nganga ia le mabodi pe o ka ko sao lar ka ko sao kilo ianga ma mionga akangaka ola le fe kaui ia mafale nga mea i ko kongo se mea i kau mafai o fai nga malo fai nga ainga fai nga auloku po ala o ako nga mea e filo ia le afogei le aulo marki kangia e filo ai e good and evil so sko nga mea de la langi so kalangola fal ma fau ya ko pulo ko inga le o mari li fai mea a o le ko face fa sa nga i marki Apollo karo sia ia mangu malo kulanga foi le o le la finga ngalo ya o le ala fo i nga ko nga ki Apollo a penga le kadia ai fa kingo per me ka un fai o afonge o vaenga ia le e afonge e fa mama fo ia ka ko kalongo a po fe me ia ka kalongo ka ko fo i mai la wat kalongo i ngol me ka o le good and bad politics ya kangaka ia involve vai le ale ngo vesi la tu mai ai mai mau foi o ia le lei foi anga le singoa ngi kangaka ale a fanga le fa kingo por kiki le lei me por kiki anga fango le se me ka kalango ia ya o kawa fo lan bele le ka ko lo ko va au ngi kangaka ele ngi va fanga le fa pe ngi va ai ongo la vea i ko kongo ngi mea fo le e file mu ai se ku ngu ma se fainga malo po se fainga ainga ai fa fe kai fo ia la ko le fa ves sa se o ke le ka ko news ma ke le ka la ka ko ai ai pa wan me ka ya o se o fi sa mo
le moni le ia oi e taipe ia me fole le gossip ale ngi se gossip por matua po ta ngila lo langi ka ke ia absolutely ta ua foi la ia le langa o nei tangata e le ngata nei lo ai o la tu vava ai PCM ta tu mafau pawan de kawa au kai ile o ngasami le inga e fa ni oi ka kangaka inga ia awa lava nge ima imoa se kaimi o sesi e ongo mafaki ai pe lofa pe ingo awan vai mau fal kaimi o le ka alonga le fai lunga al porkiki le o ka alonga le fa ade va va mau ma ngai fa le ka longo e ka ko lo ai va au pai mala fai ele ai la se me ka ke so ma ve se fo le o ka ko loa ia ka ka le fa sa e ma ka le sa so longo winga la ia kau ke anga po la ande vai kwa dia di mai o ia e langa mai ia awa ole purpose a ko ingan ngai ia se kakal ngope ile kule ole purpose a ko oi pe manga oi fa le anga se mea is to destroy longo winga e kele manga o ia happen ia ka ngu ai o le a fi ai ia le aim ia pole ango a fale a ko le mele a le nga e fingau o le kulanga fole le ke manga o inga ia fa se inga ka ngaka i kulanga o kala makaka i kulanga o lako langona fole a mbesiar kulanga fole o le kauma fai inga i mori fa makalanga inga ia lango ai lau mau so logo winga la be foi langa e a fo ngai e la pa kai ku fo i lesi sa to fa nga malole ku mai ngai ia ba ku fa amaka le mau wala nga ka ua le fi ngau ia e ka ua ia le ruaku o meo o au ala e sau ia a sau pomu e le fa le au ma pomu wa ngau le a pare pomu ko i palale au dua kula au ada ngi be sau e fo ngai counter ai le mera lo ya ngai manga ya makala mai ama ku ko ai mai la uri le ai au ngai mai mau fo ese kai mi o le malo fa pe e fa alongo ai isinga ioka se kasi po se kala la fa ya because it's all politics ya ai o kula ngai o le misa por kiki labor por kiki le ana ya ia kau fai ai uma makakao ale lua ya ai kaua la vai nga pa wan me kaua focus pe ile implementation ia por fucking ngonga o me o ka oko fa vai o malo o wan i mai mau swa se kai bi fa longo mai for the opposition vai kulanga vai nga ia fai wala vai manguai fai ale me de uma set up ya fucking lo ia ai kuma rosi mai ai protect pemba maka bo fai pe ia ma ia le pisa mai o ma pisa ma mai au fa la le ka fai le me so o wa foi wole le se wa ama i maulo ele energy ia o kwere le vesi o fa nga malo ole energy kaunga o kanga kai kaunga alu le energy o kanga kai ele ka koule ka poi ia awange kauke fakaria ka ko me fai ye wa fo ole ko ya ngala o dilo fai inga pa wale me kauke kalo sia ma kalo ma fo ku i malo concentrate ila mela fai concentrate la mela fai awange ba se bi ngoke se kasi ko ke fa longo for the opposition because it's all gone oma Pawal mela e fau mai o le fauinga o ngi mea e avea ma mea vai manguai e fai nga malo ai e lese ko e ma fau nga be fa pe ko fe ingal fast focus lo le mela on the table ya ma ka bo fai fo e kali malo si mai mea ngai fa ko la uri le ma fo kai do o me ngai fai kai la o ka pa le yo kali la la wodi le kari mai ia fa ba rosi mai la ka po wa ka ko le ka po
ya ka ko lo nga ya will energy i misa bala wori le ya I focus pele ya fai pule ma fai nga malo inga ya fakingo mai pa wandea fakingo le lei markoa mara kamai ya mare afo gei mare ka bo fai inga ya lavar ko fa mar fa ka nga kwa ka kala ko awangi ngai ya fo gei ngai ngofo se si base ko fa ma se fa ka nga de ka kala ma kwa kala ne nga kai ya ale nga so le fo le ka po le kai bi ngai ya pe o sa mo ele la chichi issue sia ta chano yai Maria ele la chichi langa o lewa involved le tunu atoa so po la lava le ale me e anga yai yai fo ta to pitola au fai yai ta to pitola au fai pe fa le mafau pe fa le tino pe fa le nganga e manino ai yai ta to pitola au fai o tatu pitola leo fai tau matuari kole a mai e talamua leo se tūlanga le lei ia leana langa o leo whaonga le tapipi se tasi o latu fai pule fai malatu witness a lea lat for mai he refused to testify a lea lai fai le fai mai le tala ale whamsinu sili you have no right. You have no right. Pefa koru pefa fanga fa me fa pena. Le la what turn le mele tai out 10 o'clock in the morning. Yeah. The wing or the tala la ina pa ye tala no yo e mo. Ai o mata uma nei o sa mo le taimi nei. Maria. O mata uma o le atu nu le i taimi nei. Po o fea tonu la mi tonu le tala no i tangata nei. Le ale me tau o le righteousness o le ale me tau o le ami o tonu le fina wina le ala e mai ile mea o le musu le na tu fa me fai mala tu lo ia e musu e testify o lo winga ia au le na te au mai o ngai o inga uma le secretary la tu vaina le fai le o fale ata lon tolu o ia atoa le na whaia ngai o inga lea. O lona winga. A ta le la o whai tau le lea tu iai. E ono iai le tangata e ono whai puipui e ni mea lea. Ia. La tailo ia se isau no ia. La sau wa i whan mapa whai. O le kulanga le iai e a whonge i pea o whai a kore wa maka o ngā whiala ma le kai i e whapau koro loi ke lo isi ka ngaka o le tunu ule sa pa anga fo i lai ku ma le wa maka ma la ku lo ia kulanga o le danger fo le o le dangerous o me o lo lango inga o le mea se so longo winga la ia le ala wa maka ma va ai ku e kulanga ia wa e de mo fai un kai ia ka ngaka wa ka mai e a fo nge malama le consequences po ku pa ka ku o me ko kopu pe a fai ke involve mai adu support se mea ele se fa vai mai sori ku la fongo ya ole sa nga le mea so lo winga la ya pe nga fa yaku ya ole aka oko la vai ku la fo le ku la i mai fa nga malo ai o ngi ngalo ya sa mo i ko ko ai o le fa msingonga ale tunu o lo iai fo i fa masingo lo loyal i le ku le ko inga le nga sa ngofo mai fia ka sanga True. So lo winga la ia makua ia fusu wa ai ala malo langa o kele o isi o la ia fa masingo ele o kele ai o lo ia le ngumela o fa masingo maka ngaka o la fo ie ka o loi ko kongo le ofisa o la ai loyo la ko inga ba lai be fo nga la yo nga wa pulu ko inga maka wadu wa ka wo makalangoa ngai whamsingonga. Sometimes kelo kaimi le last 10 years le kama vesi e ngai mea. Ya sa fo le fa inga elo fo ko inga fo le ma i whamsingonga ma. Ma ika ia ingo wale. Wa maka nga le fa longo mai le kelo kanaka nga loyo ia nga ia. I kulanga nga whakongu nga valea le avako fai. Yeah. And on the purpose a ko tula e pa.
pe o fa ku ke le o isi ke mia o fa so a kwai I lalo la po kala me uli masao so se makanga luenga le malo by the last 40-30 years ile kausanga yo mavai kalu mai nga pu le fo I lava olo sa u le power a ko ai control ai ma fai me ka u au kadunga o reforms o le kele o afungi policies like run like operate ai le kele o makanga luenga le malo ai mai se a main makanga luenga le malo education health fa basingonga ia male afungi male vaenga leo nga luenga kele so o le fanga le first for o lai operate lalo o afungi o kula fongo o uma o mai o nga reforms e fainga malo le kula men nga vai ka longa winga la kilo I bombeo o afungi o kula fongo lai e afungi fa kingo nga luenga angama ka nga luenga include me official leo so longa winga la ma fa official le la lo fa malu fo le la lo fa malu fa miskonga me ka justice o longa winga la o le bea o le va o le vongos full pasenge o afunga yo o afunga kula fongo ye operator ngam ka nga luenga o lai la lo le old reforms e ka fai ko ingale so se fai nga malo la aku on makwale ka le fe nga ya pe aku operator la lo o kula fo o policies legislations ya ma mandates le sa fa vai le si ma fa nga malo e a foi e ke le la ko nga luanga ko fai adjust I la ko e adjust I la ko men feso por la ko manglauki ma la ko nga bakau so e fai as fain kas fa nga malo aku fo le ko fai ia ko fai e fo nge e relate la ko policy ma la ko nga bakau por la ko mandate anga I kula fongo le o mga reform le si vai nga sai o so o lesi fo I me whainga kā o ngā maua. O le afonga ko mo fai li liu mai le loyalty o ka ngaka whainga luenga le sa operate lalo lesi wha malu. O lesi whainga malu. I se malu fo. So, ia pe o le kākoua kilo I vaenga le ai ko ai whare mawhau whau. Ia whai manu pe o kako whai ma kako sai. Langa so se mea fōua. Ele ma fai o nga edwa kula o langa ele relate by le relevance au ia policy ke la kuma oe malo mafo malo mindset I kula ma bele sa fakingo ele running fo yo nga vai me fo la ngai kaya so ele nga ka kai policies ma legislations ma isi vai no al fa nga ka o le afonga o le personal o le o ka ngaka whainga renga. So, pea nga whai ako, wha pea ngā umale, wa ai wha alba whau so sko ngā whawhita aulia. So, se mea whau ai kupu. Ia, e kia ruaku e kauma whai adjust, I a lava le kaimi kauma whai e mamboli aku lau whi aula ke ala kuma oe. Inga ia kauma whai whonga le kau kafi ese ma kau wha ofi ko kongu o le mindset laua. Wa umanga set ngaka mo ka sanga fia I kulanga vanga so la ve me ka la ko personal ia ma kulanga o le mandate ia ma kulanga fo le implementation fo le o fo le yo fucking monga nga dona so o me nga le fai ka nge ma fai ka si fai balongi fast pawanda ia ma kwa fa ma ai le kulanga le anu kai mingai ia prioritize pe o fai aku pe ka mo foi last week ia fa ka u malo ia kilo I reforms ia ko ke le langa ese maalai e ala lai fa la lava mai bela e aku la ko fai nga malo ma ku me ko fai kwa sasa lunga ala lai wo le ka o ko mai o ka nga langa ese ai ko reform ko sui so it takes time. Salo lesi 10 years. Fai kula me per fasi lesi fur kausanga lesi luas fur kausanga. Ya o lesi o le afa o kausanga nga fai nga malo.
o le akilo ia kilo reforms le ia kala fe ngai male ofu le ku mala ko fa ofi la ko manifesto mala ko fo le anga vakau mo bangu lo ti e ka u ke le vai ngai ka u ia vai ngai so fo le o le logic a ko nga fo gale o le mea ia ka ko fa ma fo ia vai ngai ia ai fo e pa wa mea ia ale le ia le afo ngai kari mai e fai nga malo le ngai ku langa kilo ngai e fa ma ai le sau o aki ngai e fai ma ka mo fai a ma ka mo fili wa ia swinga la sa ia ko kongo policies ma legislations ya o se mea ngai ka u langa pe o fai aku po le arka ko ngau ia se mea ia sui mai le it takes time se fai reforms o lesi ko sanga ko ai fai ele ia kala ngoa ai reforms e ko ave fai ma ave ko kongole o le pare menge e le malo fo le wenge ia kala ngoa inga ma pas ia awale ele wa kula ke o ko meki o ku fai le anu le process so ka wala le onde ka ko mala le yai pa wan me pe o fai ku ke bige ia o lo ku lai mai per ki apolo e ko fai ai po loka me uma la ye bar angor ki apolo o ngolea o lai fa boy moy ile loyalty on kamaia lai o ke le makanga lunga le ngai o le fo ngai o onga fa singonga fa mai le leo lai e ko yo ko kiki ala it will take another 10 years e ki lingi a ko ai le swamp ese le corruption i kanga kala sa yai i kanga kala sa loyo ile nga foi nga malo ya ma kafea ko ya ko nga manga ku foi le fa ku fa me lave male fo nge fo ua o se malo ya ya ro ko ai manga me o lo ko le anga male fo nge male ko mo fai e fau mo me ko ngafiki inga ia vevesi ai le ku la fai ala ko ala ki nga ko ai finga lo le tunu so and I think that's another listening purpose or por kiki ia fa vevesi ka uma ai pe o fa popo ku ale vai nga lo fionga ya la ka fai pe ti te la tum tau langa o I le pe interested in me tanga tau le tam fai mangingo polan me what is going on yes ia ona e fa pi mera ia le ama ia lau lau ainga fa o le tau o mea ia ta te tala no ia langa ele ni tamai mata pu ia o le lau fasili ia fa masino o ia nga le sangi le o ia nga le sangi le lo le mele ana lau ka kingo le witness o tata sa fai ma oi ai musu e tala no ia e musu e fa matala ia sona finangalo e anga I le menga sapinga inga ia ai pe o ngeme uma o fai bor ma fo pau o talongo ma fo pau le la pe o le ngatala ina fa pe o ia sapina a o ngalunga uma o lana saini na fai na prepare uma el fai lo tusi limoni te manatuala ia pinpoint le tatara noa I le tua inga mionga lea I le tua inga behavior le o whenga I leanga o lea ai ma whaatalitali le atunu e mata I tū le atunu aisia langa ua matua o lo pala isi tangata ua matua whaaleanga ina ia tamali anga o isi tangata e whapene ia wheto soai e whapene lava ia wheto soai solo o langona o tangata ia ma whapea tua ia lele malama o tangata o tatu o nu ina o whanunumi la whapea o wheni me o saini pesili atu o oianga saini lea ia o lau saini ia tataulanga atasi ai musu au lea la e mai ua faitio ina e lona I tūmalo la le mea ua ia o e te ala tu nei sa pai o fai o le mato I tūmalo e la tuat fai pule
ale walu mamao ai alu tamfai testify malu e mori mawinga le sela wafe langa le titi tupele tu ai sela wafe tupele ua latu faitawina ua molia ai ma latu wo tamafai o le amionga le tati tala o le amionga te le lopo rata o inga o le amionga le faitoina le mana na vai fai le la ua manino le la uto tu taiao ai I lo ua te mala faitau atu I adi korsina mai a fai o le paunga le pau mai e ia tanta e ono fatuipu I mele ia ia so fina ngalo I stalo ma fo I mele e a fonge e pau ane ka ua ke o le ua o ka o ko mai ke le o me u fa de mai ai e ka ke karia lupe o ka o anga fai unga ka o po plan me la o ye ai ka kala mo I mo me o amionga mo me o fainga fo le pi o fa la kua ma ka mo fai fa sori ku la fong ye mangingo al nga ku la fong mangingo al nga vaenga e mangingo lo nga saminga le ka ke lo ai ka nga ka ele mo fai onga o nga ese mar ka mo fai fa le anga se mea ma ka mo fai fa le anga se fainga se kanaka sko kasi po se group ya po se fainga malo ya ai ele mo fainga kupu fuanga mea e ala nga kupu ya e fa ngau mai ai lalo ku langa o a fongi o polo kiki pio ya male ka mo fai inga I ka mo fai fa le anga se kanaka se fainga malo pe akala ngo sa o ai ku langa behaviors o me o amionga po anga ele ke kupu se me fa penga e ala nga kupu langa ye de mafu anga ye anga wa fale ala yung fai inga I ka mo fai lava inga ia ave se maka le anga pe fa le anga se kanaka I kulanga o vaanga nye ai afai o laika o ko mori mau ke ya a ko me fanga le wa lenga o ngale manga o mori mau e a fo ngai e a fo ngai kala mai lo finga ngalo nga I sanyi le wa yo inga ya o ke le ala le o nga samile ka o ko mel e ye de mafuanga so lo winga ya la ka ko ka dia lupe o mau ka pa wan me ka wo ia sa o makongu mai le sau o se fai unga alfa msingonga o la fai I le vaenga le ia makikilo lo ia fo ngi o mea fo le fa maongi me fo evidence o lai mori mawinga ai ia kulanga fa maongi ma le fa maong ai I kua o vaenga ia fo I kalango ai in general laukele ia le ai ka oko mai fo linga o corruption ia makanga ka fo le o ka fo fa le anga fa nga malo po le ala vole le ko ngai ku o le sau wai le ku le ka fai attack mai inga ia a maka nga bawas ka ko kasi fa pa ur ko kasi wa ko imba fa nga malo ma le reputation a ko fa nga malo ia awang inga le sa mo le pepes a ko nga me la fa mai le siku so ele o le focus a ko fo le kalu mai nga fa inga fo le like ku ele o ko focus I se kulanga fo le o le kalangoang political issues e fa pe kongu ka upu fo le ka ua mo le manguia lo tele o ka ko kanga le ai ka share focus la ia ngai ba the last 4 years al vaenga le a le siku o le ka mo fai su e pe ia kulanga fo le au ngi mea e o fa ko I lalo ska ka ko kasi a le ka kai po wai lava ya fa ko I lalo ko ai mar kulanga fa nga malo and that's the ole purpose a ko nga male anga fale nga ole fight my like ku ele o interested kulanga kalangwanga ng issues ele ko wa fa wala ko lo ele o ko interested la ku ngu kulanga fo le o sesi vaenga ole o fa ka u la ku ngu issues so kusa le mga kulay ay ole irko inga malanga vaenga olai halu sa mo le last 30 years le sa nga fa pele ai le ko fa mar fingalo ole tunu I kulanga fo le nga le io ama halu fai paloko lo kwase lengi fa kau nga vai kau ole ile nga fo vai kau ile vai kai le ole nga fo mar si anga sai ile ngai ku sama losia o se lengi ya o kupe fa ka wai paloko o longa winga
asale ai ni interest o la ko e kalangoa ni issues ele ngakala le kalangoa o ka palo ka Samoa ele ngavai kau i me ni issues ia ai fa penga fula la ko ele kalangoa pawal me sa fai ele like o como foi family e kula fo ele fa ka ngor palo ka ele ai amase ele alo ase se aka la au le menga le la o fai fa ka ngor palo ka leo wa dia di mai aka o sui a ko mai se to ka ko ngaka so o le o mal malama ka ko ngaka issues o le ko interest fo le fa ka o se kupe o le ala le ko ngaka kupe le ngala ko fa alu le last two election le fa ya ingange a le va ye kwa o le ko work so le ko me fa last 30 years last 30 years o a fa longo le le ya ku ka ko mal malama le ku langa le ako kilo ile history ya o ngai ko o madi e lo fingalo kilo le history le history mai la wa le ko su ka sanga ku la mai fo like ku ele ai masesi ai pisa e fa masingo se issues me le o palo pa wa le me o le o e vai ka ngaka ba wai le me fa ka won ka kalo ma le fa pia sui longo winga le la kalango anga le issue se lengi e fa ka u se lengi so ka ngaka la e provider ku ngar se lengi ma wai le ku langa ga va nga ilanga fa nga palo ko o ka ngaka la manguya malo la la mele ka kupunge le last 10 years le wo le last 5 years ma le 10 years le wo la ka su ko sa fa ya inga u fa luang fa ya inga fa ngor menga wa kwa le ko work lalan mafuanga wala inga le ko wo fa ka u ma kala mo ka ngaka imbe ka o political issues wala ko fa ka u ngaka kupe ale foi lawa o makua i ko ilalo ida lua ko fa nga malole we ngi waya kungo wala ko ku fa ka ngaka kupe fa ka we palo ko ala wa ve sa or kupe o fa so la ko so and that's a winning for the politics ele ba fai kula epa mal e chapepi o la ko fai merga ang fa pela ko fai la ko fai le last 30 years ele kai fai inga ele ko fai inga de la mo la inga fai kai bo fai ka o le wa bawa ko malo fo ia le mea le counter ai ko nga por kiki e fai inga instead o le kufor kupe ka ngaka kai ko kasi ave kupe a ko o the community fa so a inga mari kumaro o lo winga o sa ngal por ki la nga o ika ko ngaka la kai mi bola ka usanga sa we se si malanga ko nga por ki fa penga ale o ke ka ngaka lufur kasi o fa menga o ke o kalango mai o kalango ko fas la va ko miliona vai nga ka ulol por ke miliona a makalo ke ia ilo e le HRPP marco ingale ya o mai fa va wele ko malo wa bele sa ko faia o ka wa nga menga be fa nga fa ko o le ale wa dia di mai ada le aka me fo le angai loa lava angai loa ka ke faia mele o le ua a mata na nganai yes o le latu ngana le nganai o le aikia o la toem al fatino ina le o fai so po le lava to inga me alo ia al fatino ngalo da metau ta se ka pa i meri upu le langa tasile upu onga o telo o nei me uma mau lave e ono fa matala mai i lo le tatunga le pifila wo keisio le so tau te pa ai le lave o mea o taranoina e tasia le upu mfaina u fa matala nei o le tuition fo malo fo la so fina o le upu konga ngai ele se si upu makalai so se si ai manga oe e a fo ye ese longa finga ngalo e manga o fa ko ilalo fa masingo mera fai even though for gale ki nganga ngai loa o mea de lei
ai bakua ifinga wa belenga mali because ole nganga a koanga e a fonge ole au a koanga ole ka longa ngi fa porkiki ole ko mo fai inga ia fau se me fa ko ilalo ai ka ngaka lai o sa o pese pingi pe ole o sa nga ole kusa ole au a koanga me ka o porkiki e bakwa le ai a masava ngoa e ko mo fai e ma se va nga la vo fai la ka ngaka o fiu fai ele work ya fako ako ilaro pe madiu fo wo madiu fako a ma ku le ngame pe o mele yenye e le mo fai am fiko ilaro ngaka le se va nga wo maku ya o ngale ko kala mo fo le yeses ya male ko mo wangi ma fo mo fa penga wa o me ngale kalo ye kar si ia ya o america mi ya o ka uma kiringi ma ese la wori le e fo malo e fo treason ko fai fau au wala pio i lalo le fa amalu fa porkiki inga ia ka mo fai fa vale ai ma fau ngo kangaka mo fa se yo la ko langonga ya ba makam kom fai ale bottom line ko aku le epa marka ko fa fonga ole upunga e fa nga inga i fa ngofo fia maka mo fa ngofo fia in fa se ai ma fa fonga kangaka inga ia mawai au ele ngaka le mawai au ai mawai ai fa porkiki so lo vinga ole me akoanga aka fa pe fonga se mea ele la vea i lalo ole me ka ole anga fale fa porkiki ele fa pengu ole fa uma ai langa e fai ar ka ngaka le e fia e fa kingo nga ruanga ia treasons fa porkiki langa fia e fai o masani ai ole fa fika ulila olo ye fo iska ngaka vai o life muri ko ole danger nga me o finka nga o kom fai ka fale iska ngaka ole upule ka fale le fo ye sawa la lo kulanga fo le fa fonga inga i kom fai fa se ka ngaka uma kulanga fo le physical psychologically and spiritually e fa nga la upule ka fale fa sa mo e ke abe ka fale ma fa fonga ka ngaka ma la ko longa ma la ko nganga inga ma fai ka ri kongu ba de mele e fa ya ba i le fa nga ba le si upule nga fa nga fo i ka po kala me last week o le fo ye me ka o delusional delusional nga ka longo winga wa ka mo fai fa i ka ri kongu mo mai ka nga ka o me mai ka nga ko ia e sa ma kongu ala nga ke lo le ia e se so longo winga o sa nga be ka ko o mo sa ia pa war be fai per ka ko ki ke challenge nga i kulanga vai nga le ai pingi per ti ke malo i fucking o be ya wa e fiwa e ava ale mai kwa ava ko ai fa longo ba i malo fa nga ye ki nga fa la ko ai fai per be ko fai ai misa ka ko le fa fo ba le pe fai e banga oi ai fo ge e misa ba ka upu ya ma fa dia le ku langa le anga fale o la ko me lai fai ya ako ngwe ya fo ge ko lai mana mala ya lai fai ya ka mai ole normalization of corruption ya po fainga pi o pe o fai masani ya ole ta tu te ba ai fi não o fai nei e ngana mai ia i lato i me tonu o la te faia for the left for the right normalization of corruption or normal tangata dele meole fai masani meole ola le ola pio ai to sinna to mata ina to mata to watu ato ia a ole ai si e no fo mai lalo ma fa pe mai ia pio lo ta pula sole nei lang le mai ale tu langa fo le o fa tu por desi
Yeah. Ole a pe ole e tau fai atu ale tala. E a fua le ale tupu le visi, o ai le tupu ale visi, o ai le mafu ai ona fai le me. Ia le anga fai tatu no fo ma tusi le lima. Ai pei ole upu leo o vatua nei, normalization of corruption. Se ta fa soa ia i le mea lea. Ai se a u fai mamasani le mea ole peu o le corruption pise ma oi se matai ai tatu le temine. Na, de se le wa, le ukusa le uma wa ko ma i me le ka kala ngoa. Ka fa so ani. I ku la fo le ko mo fai fo le e ko mo fai ka fale ma fo ka ngaka inga i fa pe ka kan ko winga. O le me sa o me le kala ngoa ko ma o fai ngo yo me ka fai ai. So o nga le ka o ko ai le upule pe nga fa nga le normalization of corruption. Ya kau wala nga live pe o se mo oi fo ngale fa pe la o me o mai nga ke fa ya ko fa bakala kuma ya o le normal, that's a normal way of follow politics, of way of life or politics, no ala nga ke lo le se o la way nga ka lesi ku o mala malama so lo ko winga la pe ngo fa ya ku so le ko work nga ko nga fiki mga fenkusi and sometimes it can be less felici o kuskusinga o kusakwai por que ko inga lea well, that's old politics bole ko work that's old school politics kaningai ya o lele umakwai o kwai maka alia umaka ngaka va ai umaka ngaka le ka umfai normalize corruption in politics ele ko sawai la mau ko me ele ko sawai au old school politics le fo le o le was sui a ko le face of politics me nga ka fa mangingo ko ingo so le was sui the face of politics when now o le ka ko kala ngo i ku langa fo nga ole modern face of politics Ole ko fanganga le old school politics lenga e fanganga the last 40 years that's gone. Ole ko ise se ko e ko mai because that's old school politics. Lo winga o kama kuwainga wa fu nei ole ko expire ole ko work wa elea elea lo le be kia ai ko mo fai awang e ko mo fai sa malau old school politics nga e ko mo fai face and make o le modern face of politics langa ka ua ya baka upu ya ka man malama i ka ko le la ka ke ka ko man malama i le me ka o le modern face of politics ele ko sa wangi la piki fa pe from the old school mane wa vale ke la wali awali foi a Felica a Sia a Lapi fa solo mai wa ngalo langilenga la ko fa nganga old school politics la o ke le fa le pui feoki assassinate ka ngaka o fe kai ai aisa wole ko wo la wo bombo malia kwa face of politicians nga o se asa ala kula i mai le ke le modern face of modern politicians ala ke le ko mo lang le wala ko mo fai ya fo ngi fa nga mai le modern face of politics inga ia la ko le ko yin ka nga ka fo nga le ko ngofo i le va bakua fo nga le malalo fai malalo ngi we le fia mala mai por kiki everyone is now talking about politics same fa pe nga fo la Samoa ako o lo ba kuwa makabiki ka fiku ka usanga Samoa o kala ngol por kiki so faces nga ka ke o nga ia ka kilo nga ia ai so ia ka ko ke fole ka ko ke ki ngi va ku wai ka usama ya maki ngai ka ko maka ko ai o focus ako inga ka kilo me ai o kula mai me fo o ala me ka nga fai inga ka mo fai be nga le nga ka mo fai e malo fai me fai kai me introduce ai kongo fongo pa me e kulanga reforms ka nga fai nga policies le fa nga department langa e a fo ngi e few se fai nga malo fo aku ala nga afa pe la sita ma la umanga establish kulanga o policies legislations langa fai reforms in the last 20 years e fai ka o fa kingo ya me mga o malo fo
whanka so long winga la ale ko anga fo malo fo e fa la ko kiuke ole fo e fa reforms kala ngoa ma introduce ko parliament ia pili inga ia fa reforms along winga e ngo fo ia penga mai e ficou ia ma bele o vai mangua e challenge lava people say because o lai o kanga kalai ia foge i mele o mga pasia i lalo o foge kula fongo le fa vai ai ma fa tino nga luenga department so se nga luenga ka u ke le first 5 years o se fanga baloa first 5 years kilo fanga balo o sikulanga reforms inga ia sayonga sa ia Amerika lang Amerika kula ave se umana uri kuai fa penga fo por kiki la ran Amerika fo ngai e kula ya ko me ko wa ma wa ngale ko ke ngopia ia ya nga ko se fiel por kiki ga fa nga nga kwa ya alu o ba se la uri kuai la asia ya ma kilo sui uma i kula ngau o kilo legislation introduce i ko kongo ave ko kongo le parliament mal fongo inga ima fa iko ki reform inga ia fa kakau ia kala fe ngai mal mele ku ga ku ma ko so fa kana le alba ngai nga ko nga fa nga balonga ile foi la se vive si ko administration la ko mbe o ela ka pisa ko administration mal sanga la ko la wa ku me maka ko ya ukadu ko ya ukadu le ia isi mela e ko kala fe ngai mal mele o ku ma ko so sa nga le mea ya ai pe le nga nge ya vai nga corruption ya pe ngo fa yaku ole ango afale nga me ka or porkiki ole filongia ole aulo marki kania ole good and bad politicians masania la nga ilanga be fokale ole fucking o langa porkiki ile mbeka o corruption faya manga folea faya manga kama fa ngau kaimi uma ai fanya ka fo i o koe como fai ya fo nge yesu so swangi langa lewa pe wouru ango le ka ua le faya kwa ko fiki masao ma uru ango fo i ka ua ole sweetness po le suama lie o le power but authority so ka ua le mena so it's all human nature fo le se be fo ga se be e de mo fai o i ka kala ngoa ma fai o le me ma fai Paulo me piko sido ka ua lo langi nei ia identify ma fa ilo se me le o kupu pos fa fika udi o nga fai role ia is ko nga fiki fai is ko nga fiki fai se fo ia a mele ia ngai ya karsia ia ia kauru ya uma ku ngai fai nga balo le si first 5 years vogale 5 kausanga o fai nga balo ngai we ngai fast karsia ia alu pea fa kingo pea i kulanga fo lea e makua i manguia ai lo sai kulanga o langa fo longa au ngi ko kula i mai se be le kupu fo i mo vai nga fo de la pea kulanga vai nga le o nga me ai ia male greed ia male fo ngi fa ba lunga male nga o le power ia kan si au ko kupu man nga me malo papta le ata oto ia oto Australia ma New Zealand ia so te inga fa ba malo yo le va o Samoa na lua o i tau pole ia le ba ai sia langa o le mata i tu watu o tato uso i America Samoa o lo tau mawhai foi le malo o lo tu le mai nei ia le con ia toe back to normal le connection lea io o uso toto tino ma ana ai a fai o fale a onga ia fai le malo tutu tasi i le tua inga ia le ta whanga ia por kiki e mo i leo tatu tua ia
a o mea tua i o tangata. O tangata whaatiko ina behavior lea. Ioe, e ta toto ia New Zealand, Australia, America, ioe, a o le vā o uso o Samoa na lua. Mana tua na o Samoa tupu en melea. E tunu uma o Pasifika. Na o Samoa e lua e se i whenga malo. I le mau e tonga, i le mau e fiti, i le mau e tisi, tatou e Samoa. O le concern, le i le melea. O le whai tau atu, o ma le vavai atu, o America Samoa, lo tam whai e pio the relationship lea. Ioe. A o ani to inga whalea o ngā whapurkiki, o lo o tam whai ia le malo tutu o tasi, ia whesoso ni mai i o na uso a malo, whenga tuila manua. O ato inga whalea o ngā mawhai o na whesoso ni ei malo tutu o tasi, o a le tele mei o whesoso ni tuai i whenga malo tuila manua, i le malo tutu, pena whai atu a pei, lau sunga i le suafa. Na o Samoa tu puen mele o le lua Samoa e ese. Tasi le ngana, tasi le tu, tasi le nganu. Ioe, ai ese whainga malo. O a whalea onga e tatu e ono o ina e si whainga tumanua. Pe a pe nei pea le tua inga porkiki lea ia le whana o tuhula e mene vaenga neas pe o le main talk na lewa i te mini o le whamasidonga o le so. E o le halapa tati tu leia le upu leo le trisen. Leanga isia. O le toi ina le whai mai le upu lea. E tautala le upu lea. Io, e se vaila na tele ulon mele na te whaia. Ia, ona e pe o pare mia o lo tu le me te mili male ko fanna le te mili o tam fai e toe fe so tai ma pio le relationship le ai a fai o anga i o le tam fai meni i o polenga na ma fa lolo ka kele ka ule wa ia ila nga ska o ka upo ka nga o fa kingo le le ma ai me sia ku langa a o ko fo ile ka upo le o lai a fifi e kulanga fo le o le filongi o sai ko marki kangia ma dia moni i kulanga o va fa kai me sia kulanga fo le o le la fo o ko inga sa nga due fo le lava i kai mi ko fu ko sanga ai sa le aise se kulanga fo le ko mo fa i closely ia kulanga o le fea ngainga ma le ngofo file mu ma le ngofo fea alofangi ma le fikufa i ma le kulanga le fa'asoa le vao o a fonge kuila mangua ia makako Samoa ia ai pese inga o kula i mai le fas le lang fa ka ua i loa le amaka o nga koe ka mo fai so ka inga le ia ke ula o se me piko silong ka ua le amaka me aile kulanga kula mai le fas mani o se mea ka ua ai sia e lem fai o nga fe se ai kulanga fo le ai vai do inga ai i kulanga o ka ko kingo koko po nga ivi ma ango i kulanga vaenga le e mo ia i kulanga whainga malola ko whangeila lo langi o ka ko fo le spiritual fo le world ma uso ma kamadi i ngua ia ma kokuila e fai asi ka ua ia ka ko so lo winga la e ao la o nga kilo ia kulanga fo le o whainga malo Samoa me se whainga malo fast le wingi ia kom whaia kwa continue loa kom whaia build up le relationship le nga ia get closer ia maka le ngaka close ama kwa over close mo kwa fa wo fa le esa e mo ia se whainga malo se resource mar kulanga o kuma ai nga me penga ai ili siria ku nga me kulanga o kako i kulanga koko po nga iwi ma ango kako kingo kako fasungumanga ia mai do kako kapa usili o ka ua le mea i kai mingei o lo vai mangua whainga malo o lo iai ia kulanga fo le mori mau mai o le la fo iku o like e a fo ngai e vai mangua ia whainga malo se kako Samoa isifo
onga oanga ma mionga kangaka a politicians so Yes. lo wingalam Yes. e fai ma mea vai mangua ai le kako vale a pe ngo fai aku a fai fa fonga mai la fionga ya la ulima le fai nga malo au lava ne i koe a mga ia le pola e moku mai kua a maka kako ai le mangu le uma nga maka ma koe whailo ia le kulanga o le mawhanga o le mawhukanga o longo winga e kakau ang whakingo pea ma whaadu pea awangi mawhau poa o lau lama leia kuila e kupo makamali o kuila i kulanga whainga malo a mese folko vanga ma le whainga malo lau lama le lei kulanga mele kupu ya kako ai le avanga ngea la le vaenga nga e fa pe ai whainga malo lo yengi ia se i whakari se o se kei milanga lai le kau ke vevesi a lai kau ke leo whai ia haua ia o ke whaupo inga ia mawhai pea o mawhakingo pea a wala e mawhai ei o whaile e lako whiasia sia inga whainga o lako whakama swari inga i kulanga o maka upu e kala whea ngai i kuila kala whea ngai fo i uponu inga ia ku mau pea ia le mawhanga o le mawhukanga lea I never mind ia le pola me le moku mai kua e le ia se me lai malama le lei ka i kuila o le moku i se sae i le mele o kupu la foi malama mele ka kalangoa koe ingai i le whaaleo aku o kulanga o ka ngaka o ka mawhai e fo ua le malo ma ka mawhai e kalepe i le file mu o Samoa lai malama le lei ele o se mea ele o se mea ka ubake ele o se mea pe ngā kia pea le fofola mai ai lumu lai mori mau ai mai la ko so lo winga la o ka ua fa kuanga i kulanga le vai o ka ua pipi yama male pipi yo aku i kulanga o le alo favor o le whainga malo ya ka oko pola lai moku mai ko pe moku ai pe o le upunga fale tru e wa mau lo ka savali o alo koso male pola la ku komo ko i fafo masusu ai mai mau ale ka o le ka oko malama ka op o afo i kulanga fo le me e fai o ku fai de va malongi ya pe ya kulanga vaenga ngi pe o fai aku e ia me e kupu e o inga i ku e lua a me se fai nga malo ya ai ka ua me nga awan i popolo e kere foi ele ko fai malo ia le ku le chape pi po ai po ku e pa po ai ele ko fai malo ele ko le ve la lo mengi paula me la fai o le ko mo fai e la langa pe le fili i ku langa le lama kia o le malo i ku langa o me e fai so e mangingo la me uma ai e ka ua ke le ke fa longo o lai interest fo ia kulanga o kuila e kilo mai i kulanga o mele le wa maka ko ngai ia lesi foi por kike sile o kaua sa le va ia ma le kalango inga a le vo la wa maka o kalango aku ia upolu ile maka o kia foi o ngai me a mesa por kike le milionga o se me fai ai o so o kai ma kilo ia po le ha foi se me pe foi o fakingo kuila la ko ngani ele firingia ia kuila ia mamangu o wa kele se lengi kele aku kulanga i me kau kama ai ia ai a kako ia pe o ki kilo ba ia se me piko sile ko maka ukia ile history fa por kiki i ko kongu la vol felo inga ile va o Amerika Samoa mo kuila ai mai se fo ile va mar Pasifika ko le kele an kala mo ai ka so e o vaenga le leinga e kilo a ko anga ia ya ma mori ako fo se vai ngai kulanga e pi yama aku ma pi yo ai kulanga fo le o le alo favor fa nga malo ya fa wau pe ia le mafanga le mafukanga langa o ngare ka o ko ai ka ko kofi ma le ka ko fa singumanga ya ai mesiar kulanga o le kilo le fa ka o ka ko mafukanga ya fa ngai o langa male fanga malo ya ole malo le fanga ku vanga le malo fatai ole o to tele statangi lo feonu ai pe ole wa mana ia se tasi o to company vale le tele le Qantas
sia tatou fo'i kamai company valele airways lenei tau togi atu ai talafu ma tau faina i valele le olo i Canada ia le tasi o tuaiga o le Twin Otter lea ua umatu lesi a lea ua totogi le ai talafu 20 miliona totogi le ai talafu totogi a le company valele le 10 miliona a lea ua mai nei ia pei o se laugatogi foi lele a le Qantas yearly lea ua latu amana ia ai ia se tatu tamai company valele ia ma mo ese award ua o le most improved airport satisfaction award ia ele ni mera iti me ia io e se paiga malo ua mana ia mai o to na o le tele ia le tau mawhai atu al company valele o ne tau sua sesi valele tele ua lewa le ia ai pe o leu ua whawhetai le Qantas nei Australia o lato ua mana ia o le service ia elo i se tatu valele tele ai pe full service i le ground crew le lato te handling mo meo i le kako ma me whapena uma ia ua pe o le tau watu va te tele i Samoa i pila o le tatu tama i company valele i uina le se valele a o le whakotuaina o tangata whainga luenga i le foi i le transit o pasese va te tele whapena o lo au mai le whera o whaktai pula mla valele mai au to Sarim Samoa ma whawhetai ai le atua i ona o lo tō ngā rurue whamaoni ngā rurue whaatasi mo se manuia o le o nanga Samoa Airways tei nane Samoa atoa au tau mwhai atu ia se toe mua o se valele tele ale tunu tasu whingalo banga o mea piko silo ka kaua ngei acknowledgement po le amanga ia kutanga me whakora lai kiki pe ke le o kaua ia le amanga ia ya le amanga ia mo se ngā ruenga po se kiuke po se makawhaioi po se le a lawa se au nganga ngawhai e kangakia whawhikai malo o musi Australia ya wai ele o mwhai au siringia ngā waenga o a foi lava service o lo kala o lo fea ngai maka kupu maka mali i mahalo whangau Samoa o le a o recognize lava le Qantas kulanga ia waenga yonga waenga ese le ngaka service al kulanga foi lea o le foi personalities ya makulanga foi le so swangi i kulanga foi o la ko foi business wala ngai le ese pe o se lilo o kele i o sao kele sao Samoa i kulanga ele ngaka i kulanga foi le fewai ia al whakingonga foi ngā ruanga le ngaka Australia ia i kako kofi sa solo ngawinga ia o se mea siri o ngā kāua ia le mga ia vai pe ia o ngā iei se mako foi ia piko ngu nge Australia ia i ke le lava ia kulanga o le mga ia o ngā ruanga ia e whai mo malo Samoa ai maise ka ngaka Samoa nei ke le ia le mga ia i kulanga o le lako sao i kaukua so skua i ngā kaukua le e whai ya ko foi lo pulo i kulanga kai o ngai malo Australia ya ele o uma lava le ngau inga ia fai pe lo lako sao e amanga ia ai kiuke mga ruenga ya bale au nganga alo mafanga o le tu ya mai se kupu makamali o Samoa mai de fio kausanga dai kele ya la ko profike mo ya ai fa kai ya ka ko kalia le lupe wolu ya kulanga manguyanga whamanguyanga ya pau ale mea le nganga ya maua perka ko ngā rurue whakasi ma whamaongi i kulanga o ngā ruenga i e whakingo ngei ya maise kulanga whoile la o nganga inga ia whai pero kako sao o kele o vaenga i e ia pe fo waa o waa i e kele fo i whai mea lofa ko i mako o la nganga mako taxi ngei pe ngei ya ele me whainga whasiringia ngā mea Pawal me kako ya kako whawhikaia le nganga o kako kapa ausili musu inga ngei kaka ia o palangi mea moni lele o musu inga o lako nganga inga ia kilo ako e manga ia re kaukua ngai o kako ngaka mar kako sao ya nganga ai kako continue ai pea ya o fea lava me o au mau ai Samoa
o le nganga a ko nga inga i mafai o nga kaukua ma fa maongi ya kilo fo e uska ia ku la fo mo be o lo maki ai ma fa vai e ka ko ngofo mau ngi ku ya ai pai kasia ka ko onga ma ka ko focus o kilo ai sa mo e ka ko ainga ia fa la kele le manguia le ngaka ya ka ko ngi o ka ko sao mo ka ko coffee sa mo ia fa ba ku le vai ngale alo fa tai fatitele la la suafa o tam muli o se mta o tele langa taua iai ona ave taula i tava ai ma faiva fa de ma fofau o se tina o wai lunga o penga ta fa ilangi le sauaina sa tau iai le popolenga o le atunu fa pea o se tina ma sana tama pasiva petai o le o mau mai o le mau tino le tala o le tina no fotane oso ioe o sai le pou o tileulu ma sasa ia lima o si tina na o ilunga o penta failangi ia le o lala o ilunga o leo ia te lo nasa tau sa ili ia to tolu au vaenga nansa ili te lopo o mau te nei a o le mea fa uma i ta por kalam nanga te lea se faiva fa le ma fau e tau ona fai i le melea sa tau iei popole o le atunu o fa pe ai se tama se tina na fasi fa pe na petai ia ila ile ua le sau o se tūlanga o tamaiti a o le tangata ua nofo tane atu i le nani tu o le ainga la le ta ua le nu ma le fioanga e o fwela le victim o le manino le nu ule o tau mai ia e te whai alo whafu lele iei ai na ona au mai sa saati mai whaiva wha le mafofau ni mea e tātou te vai ma le lofa i tu inga mise i la tu ta ua e lata te la me vea fo me ta ua whai ava ia o i fo ta ua no fotane ia o te o fwa o tangata le intua whawhino i tangata na whai me isia ta mai tai ai anu sa fo i se fia whai to rua nei tu inga ioe ia pe o vanga umalua pe o inaya i eta pu kalami i le vainga uma i vanga e lua e fua i ai i anam tau futa no mer farolo kai a lewa e o le mka upu lewa kasi le mka upu sa o mga o se i fa maka osia ia pe o fo i se kakala ia a le fa fika lewa e wa sa u ko mo ngi kai a ole e mka upi ia o se fa ngonga fo lewa ole o ko inga vaenga ngai le sa fe ngai ma u i faso ko sanga o fainga luenga e sa soeka o nga ko kongu la maka upunge sa wanga i kongo la nga luenga au fainga luenga ia le ori kaya le momo ale le loko kilo aku o lo fai ama fe pe sa pe sa fe pa pe mi fuaka fo ngale kelo kai me bo waku ko sau ai ia se kai me e alu asa o kwa ku nga ma ku ya ai a sa o ale me ya e fai asi fa ngo o ngor kulanga ngai ya au fa fe kai foi o le fa fe kai sili o le technology for ngai vai te o fai ma pu e mai wa o i kokongo la unga luenga mas ka mai pasenge au me i loa ia ska mai pasenge lava salo po le lua ele a cose 5% o cases fo le e adi mai le ai ele loa o le a fo ngai aqui o ia kilo ia ia aqui kilo fix 1% o cases ele loa a 5% ele fa ari mai longo winga e fai ala si ke kele o mka upule la la imbe o lilo fa kingo pe ku ko kongo fale ya malpong sa maku poku so o kupu e sa wanga o fangau ele ngaka sa wanga o fangau sa wanga o kamaka ya kasi le vai ka u ka ko fu kala me fe ka sa e memori ko i kula ngo ia vai inga i fa mangingo fa ma so so angi aku kula ngal ka ko fa nga malo
ia kilo ko ai mengi wa kasi le va nga kau ngaru ia le malo si anga o le whainga malo o kalesia whainga nguu ai mese ia kulanga foi lea o le kapenganga o kula fongo ia pui au kako le sawanga le kongo ainga domestic violence la le la vea lo ia la vea la lo i o ngo fokange ma ia ai makaudia o le laukele o le domestic violence e laukele longa aka longa whaonga inga e la vea foi makamalo loa o wa o sao male mea e le fa pera piko amo kasi i se ku se kasi la fo ia inga i ka balolo la sa wa inga sao le mea aka ko kalango in general laukele anga i maka upu lo domestic violence o se maka upu sili o maka nga ia o foringa ia ole piko sili o whainga ka ele o hali i ai se whaka ua ke le se wha mafa a se whainga malo Samoa i vaenga lea ele o malama la pesa sa ke le foi kausanga sa o laku Samoa wha vai ar kulango kilo nge whaka ua por kalame nge ai e u mai lo kua la ko ai le ko whaka ua ia o pe gale vai ma walalo i po ua mangaku whaka ua i i kulanga foi le o le whakingo i kulanga o le sosoangi i meo ngi resource foi le ai whakingo i ke se lengi whakingo i mea ia whaawau pea le kalango inga i kulanga i so se vaenga ele ngata i ainga whakaua i kalesia whakaua i nguu whakaua i kumalo even foi whakaua i ko kongo whainga malo ia ai kalesia la ia le ai whafonga mai whainga malo inga i koe kilo ko le mea lea inga ia whaalu i ele marsianga whapurkiki marsianga whaamatai ia o nguu ia marsianga whaekalesia ia marsianga whaehainga wa inga kongua o lo ka oko ai ia le afongi le kari pare fo mengi ele se o baka upu le se maka upu whainga whai ese organization se kas o se maka upu kauonga kilo i le meka o holistic fo le holistic concept inga ia involve mai ia kulanga o afongi o agents uma po kangaka uma o le malo le kalesia o ainga o nguu mai ku malo inga ia ka mo faila wa inga ia kilo ko le maka upu le awanga i koe kula mai ia nei vaenga o sawanga i tamatai ia me sa sawanga i tamatai ia me se foi sawanga o fangau ele o mo fai ao nga tackle issue le inga ia mo fai nga ai e pe o le nganga ngai e mon dia ko i ka ua faukua inga ia whakaua i kongo ainga ngi vaenga fai wha maka upu i kongo ainga fai wha maka upu i kongo i kalesia ia whakaua i ngo vaenga ia fai wha maka upu i kongo whainga i kumalo lele wa waku i kua le resource ele whaianga i fo se lima suru afe o le ngā kupe ko ku whaal milionga e whai e kou sosoangi i kangaka o ainga i kua whai por kalame kasi ngā vaenga sa o kalangoa i kele fo i o whai pule au ai whai el paloko ia a kongo mo se malosi ko aku inga i koe whaakingo se ngā ruanga i whai kofu le ku malo ia ma whaavai ai kulanga o mea i e whaavai ai kulanga o whesosoangi mo ainga i kulanga sosko ngā vaenga a meisa kulanga o sawanga ia makilo anga i laki ngā inga o ainga inga ia aua ngi lamakia le soifua o whangau ia meisa whesosoangi i kako tamatai mo fokangi ia meisa fo i alwa senga o tamatai wakasi lea vaenga e sile kau aki ki vo lale ka mai kai le usawa inga mo fokangi Lain po kalame au mo fokangi yo isa e kau fa nga kau resources fa penga pa wan be lai fa le kongo ka ko po kalame o fa nga ka fo nga le o nga create e nga promote mo ka o sponsors po ka nga kai o lai haru ku isi se va nga fo nga fa alwa ku isi resource se lengi po se be so soani ia fa wa wai ia ku langa wang o me ga lenga fa ma ku lai mai ngai wang o la lo wa bok uma kwa ka usanga uma kwa le ko fa ai a continue pe o ngai ku
po le ar ke kele o fa la ve fa penga kupu ko domestic violence ia mele o le o le abuse o kamiki ia moisia ko nga abuse lai lava resource lai le vea ila lo pakeki e malo e halua ia le malo si anga o le malo inga ia le vea ila lo kulanga o pakeki i lea kausanga ma lea kausanga ia se lengi e whaanganga mawainga ia ape o le nganga ia kako o mka upuru fo ila i kulanga o sawanga o tamatai ia kasi le mka upu ngumera kasi kulanga ngumera mua i lalo la unga luenga inga i fa mangingo le le vainga le sawanga o tamatai wa o Samoa ia le la fa ku sa o ala kala e makua i le ai ia se kulanga o se kuma se anga fa Samoa e sawainga se kamaikai po se kamasa po se kausala po se kenge Samoa so se kenge so in general la le fa fonga mai Samoa in general po ai ngaka le fa ia la miole o como foi upu vale sawa ma fai sawanga makanga ma ka foi fa o lima i se tamatai o le ia ke fai ai le merma ele o se kama Samoa o winga ia makua ulu angolo mafofonga o ko kamakangi le sawa i ko kamakenye ia me se foi fa o lima i fa ngau kenye o me ngai fa ingo ai ka ko kenye Samoa o le kama sa e makua isa nga pa ye sa nga upu vale ye ses aisia langa o men ka ko wola men ka ko fasi manga ya sa lima ka ai ku langa o ka ko kuma le anga fa Samoa e makua isa sa kamalea o nga pa ai pe ave ye se upu vale lo winga e ka ual bele le ka ki bon mawinga kwa yer kele o ka ngaka ia le sa wainga mai lungol upu vale i tabatai ya sa wa ka mai kai le ala wa le mai ni ya o ka ko va ia fo lingo mo ka maka ai le ke foi fa kingo ka ko kwa ma fa mbau sa li ka ko kwa ai laro ka ko kumanga e sa se ka makangi o ma pai se lima i se tabata ya o sala ngai ka unga sisiri o sol o ki fia mala la sale pe la sa o mele o wa kele ka ia ka makangi ia fa ia le amiole ka u kele ku sa po lo fanga po lo wa finge o le kwa sa ka po ali ele o fa ia se sa ikama ale kuwa ia mala ngu fa Samoa le kala ngoa kwa ia o le makua faiva o le afonga ia la ngu afonga le mau fa vai kala ku ba makala o le vavau e makua ia ule mau ia su enga le o ka usanga le meni ape yese sa wanga i ko kongo fa ngau ma se sa wanga i ko kongo o ka mai ka ia Samoa e makua i sai lalo o le ku malanga fa Samoa ia su enga fa karia o ko po a ko su enga ngai fa lalo su enga i ku langa o le ku malanga fa Samoa ngai i le sawainga o ka miki ma sawainga o ka mai kai e makua no le ma se mea mani le ma se langa ese ambele kalango maiska le o kalango maiska ka ku i lalo le ngu fa mai o ka ko wora mai o ku le ngu Samoa fas saula o ila saula ka kalango me ngapo ma ngai alu sawe ka kalango po fe fa vai mai lo mal ngai sawainga ia ka maiki ma ka mai ka Samoa ki fi wa su ele mo ya ave fo i maka u so maka sao i kulanga o ia ngai bon ye fe au ka u le e ku sa o al fe au inga ia ulu ango malo loko ma ia kai ai la ko o ma fo fau ni me fai le a mio baka nga ya fa ka le wala nga mai maka u le a fai ia se lima minggu ke o koe kasian ka o po sa mga o kalangoa ya fa yese so no ia fa mai ka amina ya nga fai o le si lima minggu ke le asi o kilo fa ka wa nga fo yo o le vai nga ka u
wa le fo ka pa I vaenga le kasi le vaenga pa vaenga le ia le si vaenga ka wale ki mga o e fa uma fo ile wala ngo le wo ya November ya umaku o le basinga umaku ngeyo o fo ngeyo o ke topa ya sa fa ka wa fo ku lang ka ngo ngor mental health ya pe ka upuya ka upo kala me fa piko ai mo wa sa ba ngoi e mo di vaenga ia o le fa mangaku ikulanga fo ngeyo o kako kungu ikulanga vaenga ya pe o vayaku e mo ia le o dikaya ya ai le mo fa mapu nga ruanga o kaulo longo le fo mo era vango ikulanga o fa soa I kero kai mi malsunga le ia kul e pa ma vale por kalame ya momongo ko ya le lima mingu ke fa mangaku pe o le basika ngai fa ka ai ia dementia longa winga la dementia kele I o kako kua o makua ya o lo a fiai le ngaka fo le o makua wa o le fa ka wanga o dementia ya o pole o anga fo I o le ngalo o le ngalo me fai ngalo kulanga o ngalo ingoa ngalo kulanga o me kau ngai fai sa masangi ngai fai o maka ngalo o ngala le ve ai la lole o le maka upulea o le ngalo o longa winga e ka ua mo ka ko pa wan be ka ua fa ka ua ka ko e fai fon ka ko ma fo ko ni ma singo November ya e a fo ni kiro le maka upulea fa ka ua inga langa seasa fa pe o nga asa se a inga sa mo ya o lo ye fo sisi o lo a fa inga o a fia I ngei yanga ngei winga ma ngei yaunga ikulanga o le fa mai le ngaka ka makukua ia o I fo le kalvo wa pe o fa ya ko dementia ia po ngalo ele se fa mai fo le fa pe o le mafau fa pe e a fo ngai fa pikoa mo se age group mo ka fo le fa pe se longa ke makua fa mo ai no o le ngai fa mai e a fi ai so se si ai longa kai mi o longa so ifuanga even sometimes la o ye cases o talvo ai le kele se pasenge ai pe kele io kako ka maku ai be sala ko over le almost full ya e kilo anga ia vaenga ai foi kai be ke experiencing ai e kulanga o symptoms po a unga ole o le fo ngi o le ngi mai o le ngalo me I kai fo le ole ke fast food nga runga lima so o lo venga la pe o ngale mo ri mawai furanga so nga fo ngi a fianga le mafo ele fa ku le se kwa oi ikulanga o ia vaenga ai io kako makua ya ma o makua ko asinga o lo mfaiunga o le wa fia ya o le so swangi masangi am fa mangaku pe ya kako o lo fia ngai mar ko singa carers ya ma ainga ya ia ko mo fai ya lava pe le on sai langa wa e kele a uma e kele ya kulanga fo lingo ngai mai e ao nga fai kekele le ia pa wan me ka ua ia fa vai lava lo kea I kulanga lo lama la kiki pe fa so swang ya nga ia aua ngi o kako fo le fa ko pe mo fo le loko ika I kulanga o le kausinga o kako kangaka ua fia I le dementia ya ai o sai lava le o sai lava fo I kulanga o lo ngau inga ia ka mo fai e fa kingo pe ngai me la iki so swang ya ngai me se kulanga fo ga le ngaka di care I kulanga fo le al fa kingo me kau fa kingo mo ia I tino ya al kilo fo inga I ko vange ko fa manatu lo ma fo ngai be la iki pe o lo kalangoa como foi kalangoa I kulanga fo le kaloro ko ainga ai kalangoa fa lau mai ngoa wa o vaenga ngai fa ya no kalangoa wa ke le usi o lo kula fo ia fo le pe nga kausia ai pe fo ngale o le ma fo e ko recover mai e ye le recovery pasenge o le recovery o ngai ka ngaka o le e pe a fia pe ai ko anga lai fai ngai me lai ki le ngaka ya ai kilo fa kalangoa ya le ngaka fa kalangoa lesi be ko silong kau inga ia aua ngai ku la fo ia I kulanga fo leo le vainga me se kulanga fo le va ai wa ke le isi vainga o lo kulanga u fale kongu ma ku ya la kikia
ia wa maka longa o le si level e kau o le wondering longa winga wa maka ma kuma sa le vali kuma sa le vali ia ma ka ku le ia yai lava ka ngaka e a fo ngi la ke ngofo ia mo fai o nga va ai fa le wa kele nga isi makua makako kwa singa ia o lo fai ama so mai leo e maua shopping centers i po isi vaenga o le tunu ia wa fo ngi o se e o le ko fai o manga kua men sa wai ia ai mesi kulanga me wa penga pe o ka ua ngale o le ngai fo i masinga e fa maka osia ko ai ma kilo ya November kasi le masinga o November e fa ka ua fo i la unga luenga ia kulanga o kilo maka upulea o afianga o le mafofau i le ngalo o mea sa masangi o fai po mea e a fu ngi e kau o fai ia ai mesi kulanga o ka ngaka o ingoa ia makulanga fo leo va ainga ngi o langa man ngi lo lang ia o le nganga ngai kulanga ngi kaimi i lo sunga kulepa ia mesi fa fa anga la tulu ia e mon mori ko fo i fa mangaku ia nga ku ia ka fa ka ko ia ia so soangi le nganga le kua ia ko a lo lofo e kausio ka ko ma kua o lo fa fe ngai ma a fia ia vainga ia ba fa ka ua ngai vainga ia e a fu ngi fi so soangi ia la ko ia ma se fo i so soangi ia ke oele ke kera a fo ngi ngalo ia ko ia kera ele ku la fo ia o ko kulanga o ko ngaluenga o fai o lo ia fo i support ma isi vainga ma fai o nga e a apa iai ia ma fasilingia ia pe e mo mi se so soangi ia ko pa wa me kasi ko nga fa manga ku o lo iai lava kai mi ro la unga wenga le last 40 years ya sa iai yar ku langa o le mori mawinga foi o cases ya o sa abuse ai pe sa sawainga ngai o ka ko makua o lo ve la lo ku langa ya lo fala awangi ko o lo lima pe ki mai pe au fa ko au ki mai kai iai se ku langa ki ko ka mai ya ai po yeses ka ngakai pe fo ngale ka wan mele la ye support fo ngai kulanga care support groups if so angi ya ki oi ka wanga ya ai mangu ya kele lo fa fo ngan sa boy fa kai fo i lo sunga kule pa mo le avango ya mo ka di ma bingu ke mo di ko e va enga le ya la ka ua fo i e a fo ngi e fa uma ko ngai mingu ka upo kala me e fa ma sa ngi yas ya malo fartai telo suel swafa ia mo le vaenga to e vaenga tapu kalame manatu o le ua mai ar tatai mi faturangaina e te tonunga ia fartai tele mo sau ile o kalame fo i ore nei aso ia wa lava fita fa fonga sa mo so se ta fo lalangi ia po fe lava le me o lo mau mai ai ia le ta o nanga o le nei aso ia e te tonunga sauno ia tano e fa mai le ta ia ta to filo foi le vai se fo pe a finalo ele tu e va tu ele so fo mas não mas falou ia fa kai lo sunga kule pa ia pe o vayaku ia o ia le sai foi mua ia le foi sai la ngainga kulango le aku le sela i kulango le yas ia malo fa kai malo le sai ia pa wale nganga ia pe o vayaku ia fa kai ia va ngofa au le mori e fo ma ka upu la fa se sao o skoiga i le ngei aso e fesoso angi aku ai i kuranga o kako sa fau kele ia fa fikai pe a fai fa mali ai ngai a fai foi ele ai ia ku le kua lo ngalo ngai fa makala kiri mo body foi lo so foi le si foi kai bi ka ki fei lo ai le va so ia a le ngai kula sa mo bala fa fonga ia fa bangalo se upu le kau lo fa fonga ia malau silsila kulanga o se kala ma se anga ia ai moli lo so foi le si vai as fo ka ko fei lo ai foi manguia ka bang o le ia so ko lo songa kulepa malainga ia mese ia kulanga o le ofisa ia ai fa vitai mo lo wa ngo so foi ma manguia lo fa fonga sa mo tai ia manatu sa mo le ua ma pa mersi ui o le matutua wala fa fonga ia e te tonunga ia le fai no matutua le meni no malau tu fa manuanga fa te tele ia mo avanoa ua o tu fa fonga ia se vai pai o le nei por kalame ia ai ta ia es fo so foi mai mati so foi
Ia, o manatu sa mo le ua pai mai le ma onanga ia i le maenga muli o le tautua. Ia ua lavala utou fita whaafonga o le sunga le swafa ia tau ili pe i chef tau ili ia o whaiva wha le mawhauwhau ia pe o te whaama i te lava ia na sau noale o ia e au mai fuisa na ia wa ai iai e tusa malona suifua oina lia whaenga. Ia ai ia te tonua Samoa ua manatu ua lava i fu i malaptou. Tupau ala si au toi wha manatu. Le ngata o mata upu na fsiri ai ia ma tartano iai. Au leo au maile mata upu siri le on tau. Lea o tatuwa ai Samoa i mo meo tangata le mamau le tofa. Tangata ua siri musa o no lato fen mai o lato o tangata tamamai. Fen mai o lato o tangata ai ua tilo fia i lo lato vai tele. Tala noa i mea fafau, tala noa i mea tangata fau malo, tala noa i tangata fau mea leanga, tala no, ua net mele o tatu vai ni. Ia. A vera keisio ni ia so taro sia ia ia so na tau unga le lewa le uto whanau le uto e motai au. Ia. Au le lavo umanino fa matara tala mai a ilato sa whanau longo iai. E le ngata e latu e sa o ia ana saini. E whai atu testify e musu. E le lau whai mai lea fo e le aise e le so right te whapea mai te tula i e defend lea ma lea. O le mea o leo ua mautino. Ua tau tino mana tua fo ina ta ua role ngona mlau o lota manatu. Ai o se tangata fo le pe uru tala iai le ta pipi. Pe latu o ia o le whai mau tala, pe latu o ia whai ma spokesperson. Ioe. Na mamau ala ana o whanu holongo la i le porkala mea lisi e li. Lisi fo i eli isa iai mo fo i talangolango le fasta ua ese fo le me uanga iai. Na ia whapea ai, e iai le whai pule o ia le na te mori mawina mele ma e ono manu malo ai ia le apoi. Le vanga le ale heita pikpir keisi lea. Ioe, no wharango longo le lei mo whapea ai. A lea la ua o tauni, lono winga, o namula ulula. O le tangata lea na fau watu i lato, e mori mawina na wa aitino i le tūlanga o le apoi. O le selaua whelea, i si tatu wa aila tatu samu. O le matua mata ngao ni whainga whapene. O le matua i mata ngao ni amionga. Ioe. Si tatu vai, au tangata e ngā ngana i mea fau. E ngā ngana i tau whaaleanga. E ngā ngana i le treason. E ngā ngana i le mea le fau malo. So se upo ni ngā ngana i. I pe fuila leo ngā ngana i le mea whai mai piu ua whaia mio pio. Ma mio matanga, ma mea ua whai mamasani. Ioe. O vai ngā ngana vai upo ngā ngana i. O upu ni ngā i tangata nei. Normalization is corruption. Se whauta i ngā i tamasese nei. O e a fua i se ana ngā i tangata nei. Langa o la tōlai whaia. O la tōlai whaia. O le mea maninoa o la tatou tataria. E whai ngor keisi le tai au. Samoa manatu la seu i whanua rua. Tatu tu e whiloa i le teimi masani i le asua tai au, ma le ma o kalame e whatasi ia ma le rio le ota tu i vesingano le ma mea moronga le ma mea i le asua tai au. I e te tununga, e tele pea issues, e le i o iai le tatu tana. Ia, e mai, e au mai na pa whainga fau. E a fua i se ana tele mea fau e tupu pea. O le tele o le mea tau o mea fau. O tangata e iai faunga i o latu roto. Le lava lau tatu wa iai. Tau tino
le na tangi ele se la wafi na ami me watu la tu taranoa fai sao ia le se la wafi fe sili le media i le sui pandemia fe me sui pandemia te au tau te tala no ia ai le se me fa pena tu tau tino ai le mafai lama na tu ua lo tu langa wa ta o fa pena la pionga li pandemia mo lo malosi pena le lelo sui fo malo loina na e wao ngalo sau e te nofo atu le matutu as one of the diasporas. Ne wa sau te tu atu le nofoanga. Ne wa sau fai atu ma look into our country from our lens, from our diaspora's perspective. Ne wa nofo ma e baba ai atu na e taliton wina rola ia lea. O le lens le mau te tilo tuai tu tonu o le tatou atunu. Io e o te manatu fo'i ua e alu ua lava tā oso, lau sila ma lau wa ai atu from outside in. Manuia, tapinanga o lo sui fo maloloina, manuia ruto e fo'i atu sa. Mora tatou whainga malo, manuia o tō whaiva. Te tai o le atunu i a karesia, te tai o e karesia, so se karesia, so se tatununga, ia ma le ao le tatou malo ma le masiofo sui ao ma ratu masiofo le kapeneta o minsta langolango fofitalai ma le sui fofitalai le taitai o le tuagai taula malama io le aia ma sesi e le toe tauani tala lelei autou e faamanuia te laga outou na atu te palemene ana outou lelei o le pana uma le vesi o Samoa Uila, ia, ta o toi whapena. Tātou toi whelua i laso fōa tai au. So i fōma ia manuia le atu pele ia tātou whelua.